intellectuals myth on why should we vote for Naga People's Front we program hilintum sai cordially welcomes heartily aju program hi itum the Tangkol Expressly live stream sami dele kala itum li audience la razang mid len tum tongli welcomes heartily kala show hili razang mid akle wang chung kan sharing bhai program hi ma pok chawrong laga yaruli thada aka hangai clarification la mingai higla jigova Talk with Sorintan Haurena, the Tangkol Express channel program organized we objective really hangstay itumwe abomli higta public discussion platform hi pangdamak le thada the archikum Manipur State Legislative Assembly election hili crucial salagain important salagain kuidakle the higta yang lagai tum yarui pingwang matalagai na voters pingwang discussion platform hi show me the click saksa na higta platform hi manga aina yarui bingle awareness similaga inform citizen awang salaga atuna election li participate ka sajli mathamai khwai wang da initiative ku da click saksa ne and then as a program lik yang jitan mi kai kan la question sa da le re khiwang party akli focus aw la kala panelist bing rather clay hi NPF fully affiliation claim bing la question la ka le de le re he clarify sa mi ngai itum abomli debate platform malemne debate with culture malemne itum public space li ralaga debate sak rok chi cha malemne jena itum li adaptability hi khavat first hada the maturity yaru li ralaga mature salina debate ka sai chi khavat hada theo gi da itum na party wise ana relaga how pok say the party initiate ka sak sane Bharatiya Janata Party lila Indian National Congress lila parties ka taping lila approach sai hit hada sa sai laga when hit hada itum aims and objectives visions ye hang rock laga itum teo me ka interact sang rock laga teo me ka mature sang mai kaina party level aina itum debate la kwika vai sa sai gi chiwi objective ka sane ari BJP rono INC rono party taping na atam na masa ka pai wang jawrali responsive thada masa to the parties being which program mas siamrang but if time permits kala itum chakang rock legava atum parties being hila kwikami vice program ka aju liva Naga People's Front na response make up the salaga sa say the kamya wa along chli sadak like sana and then ida the clarify la sangai as a media house party akali affiliate salaga itum na sadak le meaning ne program hi NPF li or party agli vote song rumra gi we sadak le meaning mane why gi ne kyuwang sang yi kla gi itum discuss ha sai gi sane panelists being atum we presentation mira hit hyuwang ni hit hajni ji party we on behalf aina hang mira chili tum yaru being jina khumushum jat sa gi ne voters will leave final decision ji kle ne jena I thought to clarify sami da kle ne yaru no bhapta mira the shit sange right ara itum na discussion hi moron wan chat mai chatak vai sa se jena ituna ma chatarang la ka remake up da aju khiashik nia resource persons being hili in introduce saming ai atum hi each constituencies 43 44 45 assembly constituencies being we representatives sada rather like saksane jena in atum avali introduce samira itum tong welcome sa quick vai sa se remake up da in 43 Pungyar assembly constituency we na represent samida clay queer somi mira aungshi former ADC member hi Singapore ne kuchung ganing she ringpai itumui program lirangur mida clay wang kala 44 assembly constituency when represent samida clay queer Donny Rai Khan hi daily based entrepreneur ne ning she kala Kanawazada 45 assembly constituency when represent samida clay queer Karing Yoshimra and general secretary NPF Ukrul division kala election in charge ne Ukrul district NPF boy jena itum hi actually razang midakle he well knowledgeable well learned thaithong mai lak hai kala party level irono or itum we shok jang thaila khai individual serne chunga ning shi khya shik nia achu panelist ni shik thumli ari thumna discussion ni achu we discussion tiaw mai ba phai sau se remark up the itmo barang laga shi ga thumli for a few minutes each opening remarks ada tiaw mai ming sa ngai and then ji witili in a topic of area of kushok laga in an tumli questions han mo man rechi jing han ga mi mon paisa se okay or aka in a atang chi that ka aka itum at program ku ka da kle hi may pum productions productions na ning ka laga ning hak laga na ashu hall ashu sound system amenities later like a tong hi
Yarui Wang, Yu Hak Sang Ray Sang Pai Wang, the Chikami da Clinic, Junganing Shame Productions, Lin Shiu Odmanga, at him Tamerno Gila, Hang Sangai, our program needs Zadbak. So say, as a senior member, the senior most members are with the in the Ache Quiras Home immediately, at we make up the Mingai, and no opening remarks are in context to Naga people's front. The Omega Kerr, then how about Miola? Adam is among the Impalake, Ralling Sea, Kala host Samidically, Mr. Sorington, and Learning Shitran. Kiwangena so in there, he NPF with Walker outside. Kala Jililum Sanglagan Otkasa, Niaka Southland. You will get him. Iwi sak thaya kalam ni ka NPF principle kala jiwe ningrin kala NPF aims and objective jita tha ji khayang atam chanli jili itumli NPF li otsak ngai sangsak ngai kala jiwe ningrin jine itum tong li purpose self sagi ji jiwe ji le da ye arwe NPF li satak le ngai NPF objective he number principle he kigla jiga number 1 the hangaway itumi arri naga in India talk sadakle solution krak why hili NPF in a political party ag sada atam kjida chingri ghai kala the Kingri Ghai lasting solution jang NPF principle number 1 jene itum naga na og sada kale itang pun og sada NPF hi political party ag sada hi hili itum kutom lag jati mataila kha akhne ji in shan ko hi ji wangena hi idar zatak ni ga khniali in ga da hanga ko isi tang khun now or maybe Nagano in general. If you Yuri Jake itum Nasilak is Yurgi Jong, the Italagan hunger, Yurgi itum basic Kamtaya Mirin itumi Mirin Hilikle. Itumi Arwi Yurnang Tandakle itumi Nikan Mirin Gizi he Kangatan Malisija, itum Mirin Karin Karaki, itum Katrakam Limit. Itumi identity, itumi nationhood, itumi hili yuruing tandakle hili changsar khain jena ina wonna ge ili atam khami hili ina katong le hangai jewa hi ki pa kana ngana silam salo ngana sanlam salo yur ge atam thanli kala NPF in hi gangai NPF yurli involve sai ge jimning lak ne ka yur na sadakle NPF na support sa son ge jimne G NPF na support sai ji issue with principle NPF jang jena yur hi chang khat malai ge chang yur we struggle hi malai ge chang ji ni je itum hi mi ko mom pha khui identity makale ka ji wi ram ka ji wi ni ge ji m pha khui untala untare jena thukla ge nam kum su atam than li ba hi ba hi itum ko to ngana thukla ge na ka thei darkar sai ge ba hi hangai e na hi ka hangai na NPF hi itumi yuri ot ngurugli yuri so logo ot ka sa ga jimning lagbo ka NPF as a political party regional party hi yur na sadakle naga itum ko to interest in sadakle hili political party ag sadi hili itum ko to me support sai ga NPF how ko pok genesis of NPF hila tada hun ga hang paila atam hi hang pai re arui matala ga na vision objective principles later claiming jili focus salaga te oi ka hang milo atam midening silagai re
Arui NPF Genesis Sig Hadrakla Jiga, Atamakali, Itumli, India we, rake up the Prime Minister Saksa, Joel and Hero. He in the Kohimali 1953 Kungatam Tanli. Naga no Hina out Mutimana Mimragazin Kai Sikaleda, and the Hankai Diakale. Even the sky falls and the streams flows with blood. Kasingram na tarod kongri kongraping na a ship with the long salla. Nagas, I will never let it go. Naga no ping, not to me in a Kalikalamacho home. Kalanetum tingrong machine jack in a Iwishipai home. Kaji Leheda, take the Taji Raj, you situation your Raj in a Naga no ping, he cut Rekho Nerui Atamijam. Rega Craig Atam de are Naga Gotong hid the underground the quick kind Atam. The India Limukimami, the quick kind. Then the Colonel is Salan of Noni Salara, Wang a sig pie, ugly he, Quimi Hawaii, a gun Quimi upon me to you. Jiwang and no lagan is Chili Lakesa, that the Gatio Penny takes a Colonel in NPF Iraxim, Tagitum, India Regional Party Akasim Laga, political party Akasim Laga. Election Commission of India register Salaga. Jewy Kamiati to Tiger, eaten political party to Mini Jaga, eaten Jacami, Timothy Hawaii, Color Ramnop in Chota Clipping, eaten Kunquick upon G, Young Wawai Song for Regina. Jewy, Ningring Jenna, out of compilation jump, eaten compare Gasaka rider, NPF Iraq song. Hoko Pok Wena, Arirashunda, NPF with Ningrin, Nimpunjiva, Ramnop in Liquid other in Pang Saxi. Rain got had outing succeed. Kochor Kachang atom liquid had a conquisigi. Hog Pog Jena Hopone, Arirashung the la, Chine, the practically he Arama discussing the Satam with Rarasai. Sure. In Shere, Quira, Somi Mira Shili, in a Kakania here, Quira, Krinyoshim Rally, Mingaidale, no we opening remark, Kala, he in contextualized to vision and objectives or principles of NPF Lisalaga, Ming Sangai, Watamka Quimilo. Adam kami wangi share. Oja somi miyan na hang kaina dang eman objective paje. Ka dairagan poina gar rin na hang me. Ina che mahang dang naga why I join MBF ka jiba hire. Hopo kawe. Adam agre I larik tam goye ka yalle otsa sa jane. Jena ai shima kong naga politics stream more from Saura Jadamri. Political parties Katon re Matami the tape by Jaga constitution in a party with constitution, ya. Party with constitution take a badam re Congress we first buying in a Congress which are impressive Sarage, PJP with a buying a Amatma party with a buying in a Adam Jizaran Katon here you opinion re say Adam we context 2012 Congress winner convincing some way tweet the take with comparative rashik to Mutre. China MPF we hear Manipur Ungzang or Ruggy we kick a layout the Kohima in a courier sour constitution Chokaraga. Jipag and Damri party the winner MPF Kaikang high political party agar Modina Shangu Yagali. Jipaje Kigri Gadam Emon objective reason Kai Oja Sami Mian cover Sakai Baje. Ashiwi article 2 close to we age rehang kaina shengrakina arui MPF iba nakana pingla shemgui group nei nakana pingui wang nei jiri rinna kaina point jiri hang da kre banava idumwi nakawi solution he kathak wi rungri which is acceptable and honorable for both the parties ke jiri rin naga solution here openly support ka political group agane China inam jukraga she taka India he Adamagri freedom struggle leader kre Adamri Indian National Congress INC na 1985 free how book the kre China role with the MPF in a role with the kre role with by the kre kajiwi research tiong ka saraga as taka MPF pam wi tuida ira point number 1 jeri convince ka sane China aim and objective chi issue he kuchungule kaji tong mahang wi in importance sak rak in itamna khuida grip ji tiang mai ka khang ko point number 1 ba ji cover sai re chena
지 B 바지 마항르게 C 바지 항르게 C 바지 릭 하다 그 비그레 지가 나가 인티그레이션 나가 나핑 나 펌더 그리 나가 인시스터 에리아 나가 나핑 나 펌더 그리 펌 똥히 integrate 사라가 under one administrative roof 레봉너 그지위 아시위 모두 아시위 에면 objective 하글리 제나 자다 바다리라가 아르위 ABCD 이 바지리 영리가 봐 히바히리 이도 뭐 safety airlines 아르위 아야르그데 위나 임포르나 디펜 사라 이좀 그랬다나 local product kushokraga idum kada ayali depend sara idum safety range sa sido ji refocus saraga economic independence refocus saraga MPF wi kiga bahi jiri pangna ke boost saraga jiri focus miwo jen jibaji myangai rak khai gi ne jena nagaren ni manipuli young entrepreneurs ku chung shokta griji ji one of the reason ne jena ku tumabana ba committee bana ba fund disparities to Manipur we context very ena here he are we development he equally develops sak by kajibajri focus sari isina jena last re lurofro are we state Manipur state he kashapai na dangda lurofro he matharaga na chatbaraga leader communities kachunga leader he idam kada peacefully coexistence ara kajibahi social harmony he promote sai MBF ina Chena opening remark on the hira chang laka why the people vote for MPF ke jiwa he tiang me ka hangau ke inam tairagen points ko tum rin na ka hangau ke kresa da MPF ke jiwa I wi bang no wi bang muning ne it belongs to the people he year wi bang ne mi bing wi bang ne MPF ke jiwa hi ba MPF we founders being here ashi mitra ne MPF founders mitra je kutong Christian no ne adum jina founders being jina Christian we principally petrok saraga shemga political group ne example India we INC 런 no BJP 런 no 그지 자시 we ideology 옹방 녹설지네 타가면 이시 MPF 이시 MPF we ideology 뭐 Jena ishiwi kiga bana founders being bahinava example Muslim bashira Muslim we ashi political party in wayo Hindu in wayo jena founders being hira Christian nakaren for Christ base saraga Christian doctrine petrok saraga ringa political group agane ashi founders jairi kochungu thi khaine kra ashi founders being hi adamna politics si MPF ri hoboge ridail MPF ri badajne adam founders being jairi defects hawi jimle rakne Ara lone surviving founder baji Dr. Soreda aya long run ungkum ti bajne ahi awi political career hi MPF ri hoboge arwi in the MPF president sara bam da 9 times consecutively ahi awi TCC ri election yuida ahi kapung da jena man of principle they live by the ideas ti baji MPF na kresa da ti baji ri nei khkhani sa da MPF na green ba hi atang mo kiga point number 1 oja somi mi yono cover sa khai ina sa khai in actually picture yoge naka wi shot pa hiri pang na kai na issue focus sai wo jena hipa hi government of India ri openly approach sa ne naka wi shot thik tha ko rum ri kupsang mi wai gi ba ja party level ina ada kongdum gang chim le ra kai issue support sa da kai jena MBF na naka wi bang tu shot thik kupsang mi wai gi ba hi issue wi bang munim go MBF wi bang munim go naka ko tong wi bang khang ne la duku phi kuung ga ba notice later kre state ping mang muning India wi bang na phak wai le dai dum thei ko kui le chen khana wa sa da MPF we are fighting a constitutional war within the Indian constitution and outside the Indian constitution why ga jene ki wi bang jene within the Indian constitution there is article 371C hi dum ri constitution of India enshrines ha khai dum rights no bi ba hi Chena idum we rights baje kiwi bang kada idum nam tharage na function sa baidu ajera shongda idum hi iwin co-beneris oja somi mir an thei chira ADC hi fully function masar na krani nation function sa da greje kiwi bang greje idum reconstitution ni mi khai je idum na mature community very ripam the gripping repo the cream new no
Constitution of India we state later gripping later na masak ba ji himiru da ko bom nim no mekhari ri sa da kri Assam ni sa da kri ma kri Tripura ri sa da kri ji state ke ri sa da kri state ke ri mi da kri ji idam ri research side da khang no kra hi idam namuk le je ko boram nim no Constitution of India article 371C Manipur we ri mathara ke na bisang khai no chuna within the Indian Constitution the idam na hang da kri ba ba kashapai na dangda idum ni mi khai idum right so idum ni fully enjoy sang sakro jina chena power and function ji ka thakre ji ka ADC ri le da kre power devolution ji he tam ku chung ko khawra ram ti ter sa mi discuss sa se jena article 371C hi mathara ke implement sang sak se chau ga da oja le showcasing na ADC peer hi ana chairmanship ko sa dam ni phui ka no adam ma gri tam ko na thei prung gi ji sha prung gi ji Hiwi context reject oja after hiri main role hui raga mathara kaina party magaira naka wi bang jaw da tribals wi bang jaw da anara role hui khai chung le chipajur appreciate sa se dum chena MPF ya naka wi bang ma nim no tribal ko dong wi bang fight ka sa no naka ko dong wi bang fight ka sa political group ni chena within the constitution nation sa da kri ba hi point number 2 ba na ba hi ne government of India ri idam the constitution ka ba dam ni citizen ka dong he voting rights avu no president ne da na voting rights kani musang bre a hip minister ne da voting rights kani mong wam ne a hi ka shanga ne entrepreneur ne business big shot ne da he voting rights kani mong wam ne china ka hang ba na ba khi gre ji ka other franchise we ethos philosophy ri yang dam ri citizen ka dong he we have equal rights ka ji ne china MBF na jrim ya yo jri kam ya nang so da either with development no either with rights no citizen个东西 equally treat 啥子啥的看到 economically 人no either me equally develop 啥子个就会你 push 啥子呢？一些那 outside the constitution 的 king 人这个啊，专登呢 open 的一些 campaign 的行哦，那个会就 short 的，那个会就 short 的。啊，专登了 framework agreement 的一同嘛 support 啥的 open 的啥的一些 paper 的 short 看一些 MLS 啊些么地呀？这是 government of India 那人没个 team 牛喏。Which is beyond Indian Constitution. Indian Constitution na kakarapa manim ne framework agreement bahi hiria tu in thaitis ida grenda in thaitis tiga political science kadam na pin na dere. Nation state hi country agri nation state knim ling no. European Unions ping he share sovereignty. The share sovereignty what is sovereignty is ne? Country avu hi sovereignty ling nok sere wo. India kada hui federal structure da zatyo ho jena share sovereignty ishira naka hi yurung deida sovereign state need to recognize Taiwan. In this two in Thai district, India here agani naga here agani the framework agreement ni. Jada ke pisang hai Indian Constitution na cover mak sajiri ishiba support sada kre political no. Arma kika taga may dahang na way ni share. Okay, ning share kuira kring yoshim rally. May saina explain some here she foundation hi discussion of foundation of the discussion matama mandale luma mandale viewers pinila. Papta may manjile later decision ara lastly but not the least kuira downy right hanley no opening remark in context to NPF tiong ka khimila ning silagare issue create speakers kanina NPF we objectively ngun la ka chung ka hangai re point ping jin repeat msa le hwai sa ke ina why NPF ka ji hi ari tangku is societies mi ping na ngazek tak le ngun ya wai na ngazek tak le jili pe sa la ga hang mi pai sa ki ka hang kai ki repeat msa le ke hili approach kne na hangai na jang YNPF in general na YNPF in context with the present political scenario of Manipur atam masam bangka first party hang la ga tang sa sai atang sam bang le kha mai sai na ka te ji la wa wai sa ke NPF as a party hiwa Chingri gai le le shi party ni ji wangai na aj rom rat line le tak le naga we issue hila Chingri ai na kup sangai la ka itu tong ke Chingri ai na ok thi wao se manga mui wao se da ngar dak le party ya ka ne ji wang ngar dak le ni Chingri gai ju khira kwai career points are the ngai na iwi ke shakzang iwi ke shai khamang iwi shanwai chonwai iwi ningjut ning paning yang way of expression living ka tong ga hili contradict sa la ka le dak le party jili in a iwi future iwi fate
ก็ได้ตุมเลยดีไซน์สร้างสไปรักละอีวิ family with future อีรำวีอีวิมี you with future จิกท่า party จิเลยit มี way of living and thinking จิเลย contradict สลายจะตักเลย party จิเลยอีวิมี you with future อาตุมเลยดีไซน์มาสร้างสไปลักวันไหนก็จะฮีน่ะอีวิขมาตายนิ่งรินอากาศดาอาจจะอินออกทุยตะกเลยงันเลยฮีเวนจงช็อกตะกเลย party ฮีเลยอินังสุนแล้วก็อิน support ซาตะแล้วก็จะตะกเลยฮีน่ะขมาตายมารามาคันนี้ข้าขณีอะไรอิทมีปิงหินะอาริฮอน NPF ฮีจีอาดูอาดาดาตุยก็จงข้ามาตุยเลยได้จะก็ชีตุยละแต่เฮียมาตุยก็มีเลยได้แต่จีอินะพันนิงจีนะจังพันนิงอะไรแต่พันนิงกุยอิทุนน่ะแก่ก็จีแต่มาตุยสาละละ NPF ฮีวะ NPF ชอนยังอิทุมีวังก็ตั้งแต่ตั้งนิ่งมีกี่จะ party ชอนนี่ as a party NPF เลยจะก็ชียเขาละมาเลยมันเนี่ยตะคุยไม่จู่อารมณ์จลีแต่ถึงกระทันนับเป็น workers เป็นอารมณ์จลีแต่มุ่งชุ่มว่าชุ่มอะไรสารอีทุ่มมี family เลยชิมคุรเลยชิมคุรจีนเอาเงินเลยอีทุ่มฮีเมื่อจ้าขังรอกจ้าขันเลยสารละชิมคุรจีชิมคุรชนเลยแต่หังไงเลยเด้นั่นช่วงฟุ้งลำหังนี่ชิมันไงตั้มสิรันจลีนั่นว่าที่สังไงสารละนั่นว่าก็ที่อังุนนี่ชิมันไงสารละว่าพาคุยมีละก็ชิมเลย proper bearer มาทลายกันนั่นเลยอุ้งจีจันมีกี่จีนวิชิมคุรนี่แต่หังเดียงจีอร์จักNPF party เลยจีท้าผมไหมนั่นน่ะรำทิ้งมีน้ำมันก็เทียบผมเลยที่สังไงสารละอักขระกันนั่นลิมราชารงกันโอ้นี่ว่ารู้คุยจิมสาว่าพาคุยมีละก็ชิมเลยคุยอุ้งละก็ proper bearer มาท้าละกันอุ้งจีจันมีกี่จี party จี NPF เนี่ยหังไง NPF วินิ่งรินจีนะวะอีทุ่มวิวังจักสักแต่ NPF น่ะพนิงมีดักเลนวะ NPF ฮีว่าอีทุ่มวิไม่เนี่ยน่ะวิไม่เนี่ยอีวิไม่เนี่ยตั้งคู่วิไม่เนี่ยนากาวิไม่เนี่ยฮีก็ท่า party อีทุ่มวิไม่อะก็ซาดาอีทุ่มวิจักยุยอะก็ซาดาเลยดักเลย party ฮีเลยอาจจะอีทุ่มน่ะมาโจรแล้วก็ตุยจักชีเฮียมาตุยรอแล้วก็เลยดักเลยฮีว่าน่ะอีกละแต่อภัยเนี่ยมีดักเลยท่าเด้ฮีมันสักไปเจน่ะจะก็ชีเลยจะเลยทุ่มข้างคุยใจยังคำมาทักเลยจะเลยทุ่มโปรโมทสักคุยใจสามมาทักคุยแล้วก็อีทุ่มวิไม่อะก็ซาดาเลยดักเลย party ฮีว่าอีทุ่มข้างคุยแล้วก็โปรโมทสังยี่กิจจิลีจิกท่านิ่งจุดจิลีสิกสังเลยได้อีว่า NPF เลย support กันซะเนี่ยฮีวิ idea เนี่ย NPF วิ ideology NPF วินิ่งรินฮีก็ท่าคำมาท่านิ่งริน stand ซาละก็เลยดักเลยเลยอินละสิกสังดาอินละ same ideology share ซาละก็อาทุมเลยก็นิ่งจัดดักเลย NPF ฮีจิกะก็สังดาจักชีฮีไทยดักก็ก็หังดาก็ตีปาร์ตี้ว่าก็ได้ก็ตีปาร์ตี้จีว่ามาท่าน่ะดักเลยละ for example คิดว่า BJP จิโร่ Congress จิโร่อาทุมเลยจักชีจินี่เนี่ยข้าทุมจิมท่าน่ะดักเลยละas a party ยัง party ฮีไปจักชีมาไทยเดอมาหังไงมันเลยมาท่าสิจักชีสิคันน่ะวิวังคิดว่าวิวังมาท่าคิดว่าวิวังจักชีก็จะฮี matter สลายยัง NPF as a party น่ะวิวังมาท่าก็จักชีก็เลยวิวังมาท่าก็จักชีก็เลยก็จะวินิ่งรินจะวิ attitude party จะเลย define ซะเลยจะวิ attitude in a นิ่งรินจะวิ objective จะวิมีอยู่ in นิ่งริน objective จะเลยงรายละก็จัดตักเลยจะเลย support ซะตักเลยจะเลยงนิ่งมีตักเลย party ป้าจะเลยขมชุงกับ party เนี่ยก็เลยจะเลยทุ่มกับต้มเลยก็จะฮีจะวิหังไงเนี่ย first opening จะได้สักminute ชินิชัดคุยอะไรเจนะ nextly เอ็ดซะสงมังคิมทำเนี่ยนิ่งเชื่อเลยAri opening remarksเอาวิดาจีน่า introductory part นี่ Ari อีทุ่ม discussion เนี่ยอารมณ์จังไม่มาวันเลยอินะอะไรก็คันนี้ question นี่นะคุยเรื่อง recurring โยชิมาลีอีทุ่มท่าเด้มารอนดงไว้ซะสิเจนเนี่ยจะมีกับดาลี address สังไง2012 ลี Naga People's Front in the Manipur Assembly election the first participate is had if I'm not wrong li MLA Mati Alexei 2017 li another 4 MLAs were elected then he li ashi so far 2012 when ajra shung dei MLAs ka khai bi we performance ka thak le chi tiong mi ka thai ngai maramba ba itum ka phunga bam hili ari hon public opinion khalaya khana khigla jigava in the name of issue in the name of tribals right Nagas right NPFE development focus masamne development oriented meaning ne kiji khang jai ka chung khalai le chi tha ji leo gi da NPFE thuma support masangai ne ji le le jena performance plus are issue basically advantage kuilaga development khuram ne ji liya laga what does NPF has for the future itum talakaina Nagas tribals pingbang
NPF na khima mai plans and policies or future ka thada lei dik lei ji ji tiau mai ka thengai. Thank you for the question. In a hira dang han ngai no wije. No question je mi tukam thai ra kai na part kni kai je. Aga pa na performance, aga pa na the future ahead pa ya. Chana when it comes to performance si da jane. Ma atam agri to san tio free si emirem mati ka ka ne. Mati ka ka ji si opposition pen shri ka pum jane. Opposition pen shri pum ka chadam ni ibobina. Government sing sai Congress na. Chiri ND tribal peers the pass sai. Chiri mo mayamada in against of that 3 bills isi emire ping riba. Chipaji UNC na tangun nagarong na naka with CSO sping na peer jima mayamada posada in the interest of public, in the interest of voters. Resign sa miyaro da isi resign sa way. First paji. Jena second ba hiri ka thakre jika okay. Congress government hi kuita pungra gaji hi isi wi hidden agenda ka ne. Jena second ba hi isi wat pangna kan sai ma jondan ka kaping chiwing jari kajikta aga kni um ka tu. Kada salla isi na ukruli kni um ka rishita. Isi wi aim objective mungji mne. Awi in akshimang thadau kai na na ma ba rang laga Congress li kuita wa hidden agenda ka lei sai ji. Tiao mai ka hang mi bar la ji tiao mai ka elaborate cha mi la khyo bai na isi tangun na mang da hang house ri Congress ra BJP ra jang da kren MPF ra jang ji isi na hidden agenda le ji ka ba Congress na ko mu adam ni law and order system hi ra chak shira kai sai dai ra kai na ibo bi na kai ka ngam ti ma in chat khai da da sendali khandi family na mung khai da da when it comes to Congress ibo bi na khai ka ngam ni de ji no ra new interest ka thakre ji ka ba 다다 very centric 사라 khai policy mang shem sa jine atam ji dara jena ka thakre ji ka ba sokormang area ji ause west tangul west lipam da green sot noping na thira one of the most neglected area the Hawaii sa de sokormang area hiria jena isi rubai bakri ra america sa yo ruring rig zang da ta salla yang ba very centric place sadhu ganya si development no thada law and order lira ko pungniam thara kaina function sa bai de ibobi mi sai nang da a hi ukruli ka je choporing kai wo lago konjar da hi da he pai da ri kai ni when the chief minister cannot go outside of ferry if he cannot go outside of inner ferry then I don't think his government can run the next government ke jiba je issue ri hakra kan neom jiga chief minister ka ba hina inner very mang outer very ri outer manipur lim shok pai do ko ba manipur li CM ni jira ko okrulim thara kaina mai kara kaina muka jang ner du ko ba es saka government king jita kar samai de gi jiwi ning riung jang ne okay ning share athung no point ba je follow on chami okay jena isi na ning ba na ba isi ri adam ji daran isi hi mati ka ne MPP hi mati ka ne Congress ri isin support rasa sani ja government form sak by chance le ne ka isi ri tipu DCM nang da offer sa no government form sak by Congress na ka isi nice no government hi change sign of Congress na sang ka mung naw da government ka ti na ra mung yang nun no ne la centrally ji ka BJP na mung naw da Manipur here resource mukre state sa ga da Centrally, Mumbai, Kayang, Karsara, the Ishina, I Congress government, without Pongagi, hidden agenda in government, Jing Saking Sigipahi, Nakawi Bang, the Salla, Nakarimi and Gade. Centrally, Salla Congress Pashiga, Rahul Cantina, framework agreement. It has gone with the wind in the framework agreement support some other Ishi Penerisa can come with Ashawo, Nihuru Bajra, Naka issue support some. Chipajer Zangjini. Ka Chipaja Hay Ragara Ishin Ajamati, Gari, Kram, Hiragan, Isha, luring Zangagaji, expectation Malay Sajane, honestly speaking. Jenna luring Kazanga Ogada, Ishi Minister Aksam Bande, Ari Ochatigo. Jenna Maui history, Maui history, America, Jari Ochatico, no Sami, Ajira from them Sami Rakrano.
지바지바 인시 남시 상그 크로스 체크 사로 오자 띠고 히 아위 백그라운드 띠오 메가 항나 가고 있나 1-2 minute 그러가 오자 띠고 히 NGO 링나 범사노 오차다 사태 락하이미네 마오 커뮤니티 one of the most regarded person 나 히 ता आवी second term बा हिरे अब first term लगा जिन्ना आज हिन second term ने second term बा हिरे का रगा experience ले ले आओ plus government of India मांगने में चाहना है आरवी की कपिंग ने ID companies पिंग ने रहता है अपसाई वो नका आना NGOs पिंग ने रहता है अपसाई वो नका आना development ही मतिक चारा का थारा का इंगूमी आही आवी TCC मांगने concentrate में सामने TCC कदे even cookie पिंग ने रहा आवी TCC मकनिंग पिंग ने रहा church कदारी सुइरा के बारे का तो मोई कबात पायंग संग कमी church शेम दगरे पिंग ने कों हुई रोग मी चिकदा हुआ आवी performance community centric सारा का development ही का चुंगंग जोन खाई ले जिने जेना ओजा आवांग बाव से आही पार्टी वी president ना कर सादा एमिरेट first मनिंग ने experience ले खाई मिया का सादा आरा अदम आगे ओजा सारा बमुसन ओई background हिया ता कदम नॉरी ले शिरा खाई education निंग संग ना खाई community वी कबात कंजन तमें नोंग कदा ही शोंफू रमम था तो अदम अपम जो development को शिरा खाई अपम नो ता जिता ये साल अदम ना extra mile योंग नगा आवी कशप कुशोक रगा development ना competitive free awi last 3 predecessors pinjri amna dang ga emirate tumna khai pinjri ba aru changwa na outperform sa da thing an tha mai da perform sai when it comes to 43 pung year oja lesio ra kra mai ra ga da khirei ba adam magre 43 pung year jai ga ithum na oja ri sang ri thiu 지가 오자르 상롱 나 삼미 khai 당골리 politician jai ri brena somi khai oja ri sang no ma ga da tanggun nang sai ji ba ji mung yi mane da yir sit sai 오자 레시오롱 해가 다 그래지가 이시 데리리 그 범담네 이 데리 하이코트 혼가 practice का सादा law practice सादा में आही तीसाचारी कोर्ट विही का जरी engineering किक शेयर लेपम सादे जरी ग्रजाम नक्सादम ने आही politics मुंजंग ने जिप्लान ने ऐसे का जरी मथारा के ना ओजा लेशिओ ही की पागरा जे मथा में दा जरी कथी नो आही one of the most educated youngster among our society so ishi society in charge engineering go praga Indian engineering service crack sar ga otum thara ga na terhiri pai sar pam dakri tanggo na na kya shi la ga pam sa miya ga ne ai knowledge par sar ke awi knowledge pas sar ga ma thara ga tam kui khai mi nei ana politics free MBF free join nung sar ga kram hai da ka khai wi re kada ga ji ga contract hi engineer saw mo chana contract line or development perspective he am thara kin thei no ina example ra sa dam mi ke chejem church of mission he ishi 45 chingai ina 44 ukruwi this ari TCC gni wi hingurum na ga pungyar mang no jungmai de church of mission wi scheme je ndom no cross check saru je ba je kada ga ji ga population ni yang no ukru no jungmai de yo bodal list yang ga 아시 40,000 something 다 이시 45 징에나 그 다시 47다 지다 이거 population 니 연가 신중 뭐 뒤로 너가 스킴 니 연가 생각 봐봐 키간 중 고민데 왜 아리 population wise나 레시오리 연가 곧 그다노 그 레시오나 그 다다 사거지네 레시오나 그 사지 이시 45 징에나 44 오크룰리 district 니 중으로 너가 district 그 되고 population 그 되어지는 중무이다 사도 그러지 와 이거지네 아름 다라긴 그 영덤리 technicalities 안나 템이 가서고 이시 에메레나 44위 에메레 바리 제가 어jal리 쇼히 development perspective 리 항세 지가 봐 암나른 그 빅터 나범사 옹나 상 나범사 어자리 상례 compare 타서 그래 제가 지금도 연가 봐 아메리 시원 사도 그래 이 이엄양ai 지가 proposal 미성도 그래 윈도우 와대 proposal mixang adam ji window ba je ana hi da thei ra department wi head ping ni hora ra ga arwi awi quarterly proposal ka ping sak no chene hi pa hi tanguna MRS ka ping na oja le shoi ara hi shi sak ngai ba jiga department wi head ping jire hora ra ga hi pungyar area ri khisa pai ra khada da sang na ga ji sek ra ga esos ping ni adam ni extra paisa ra ga adam winning ga chang ji ra mi ra ga 자다 사다 그러지나 아르위 항세지가 아르마 어자 섬이 미연 남 다음에 거버 사는노 그 데벨롭먼트 뭐 어자 리시오노 쿠군 가이야
terma kare an khung hai jang hem bai mu ki bai minister aga nam khung migra example adam ma kare isi ra minister pung sa te tang kon na atam nam khung migra oja li sheno khung mi kha nya je jang jena arwira ana proposal mi sang hai je proposal hi kuchunga ot kuchunga in progression chatta kren arwira mi sang hai kuchunga le fuyo jena oja le shurong ga da hina second dam ga sa ni ja kram hai da minister ga da ga pung sa ni ja tada pungyar iri he pura transform sarak to je shik sang ada kana wasa da isi 45 chingai cover sa ge 45 chingai wiri isi emere ba hi mina ka chunga hangi ka adam magri shilongri admui patch ri mathamui ti ju kore shik bam terhiri admui patch ri yanga ba admui thotri admui atamni yanga ba one of the most educated person yar jena shilongri mda da education ku terhiri ku ra he graduate ne jena kada agre ji ka ba oja ka shimlong hi ra tada mutai hang ga hai ga personality type pa ka no 아담 나 희상아에 이제 가이제 사고 사속샵 희사라다 한 가지 사학샵 미노와 히 아히가 그래지 봐 이시 45 징아 위 미빙나 테라 다이라게나 아나 사다그리 땅골 구동은 테이드그리 조세 히바히 처치 반 미션도 제제엠냐 히가 그래지 봐 이시 45 징아 리범드그리 에리아 히 땅골 높인 히 그중어 공력 티셔데 top of the mountain kupung ku churi pam serau kada ki yang na yangai na jinda yang ba ga khuk tong ri hak mai ti da shem khai khu bing je ngak ri dum na ka da chopor ai na ka tam ni yang no khuk tong shan ba ga ba hak mai ti da kle sim ji chang sa sa se ro ta ka top of the mountain ni pam pan da gri mi ping hi ti ri ba ba jing ni rong zu do i dum na churi pam ma ga da chot na de si tang ko no hi jena challenging sarak khai adam ma gri since Manipur statehood India we na adam magri 1951 52 in election na ga jira shong da tru face sai wo iram hira tru sak mai thui ji khia gni china adam chiran ga we na jira shong da sakrak khai mi gi chung na problem hi face msa gra da government of India in da chotra ga na tang sang ga so msa mi ran le bang sa ja ja ka shi mu tam ni chu so sam mu tai ra ga na tru drinking water ya hi ga ga ji ga ba ku chung hi 키가 제제미나 바스 가이네시 저저반 미션 히나 히나 뭐 박스 빙히 NDP리 상세 가이네 더 들으버 almost 사다 당공리리 이시 45 징에 남다음에 튀어오르다 이 시청 지가 이시 들으버 almost cover사 가이네 except 뭐 박스 제 봉점에 있는데 보이 이니람이네 전 이니람이라 아르이 프로포설하고 졌다그네 네시트야 Notice we NEC we are jingli water source we have my three kitchen nesit 21 crore we have to take then drinking water here chipaja matarakan success sa kin oja kashi mu idam chipaja I ari appreciate sai jena ari saidak wa ke hang se jiga ba ukruli musam go banga 44 ukruli musam go banga 43 pungjel musam go banga isi kendra naksam bode film industry we tangolli when it comes to film idam na ringwi ba shi ring zege go 제나 링위리 다다 주메 마타라게나 필름 인더스트리 사바이 그 바이 쇼고다 링위리 종락해 버젯 아가미라가 링위리 필름 인더스트리 위아가 킥사미데 지바지 링위 나빙나 테라 제나 사이다가 바크리 항세 지가 봐 그중간에 그 인메인 바지 미네다가 그니를 굽다고 해서 오게 이듬나 스라르 공자세 스라르 공리 자이가 이듬나 그 사대 아시아 사대 왜 분이 떨리긴다. 근데 스라르 공리라 칠리 파우더 그라인 사과 유 미셔너리 지라 그로우 프로젝트 지바지라 삼이 걔네시 45 징에 위키가네요. 제나 데넴리 자세 데넴리라 만다파가 하이미네 지 에리에 빙이야. 제나 엘렘 브로크리 자세 엘렘 브로키 우니라 카이 블록 후요 이시 징아이 브록 외에는 파이포키 계산. 이바 해가 그래 지가 봐 LM Procri Samida Grehi Kuchungani, model residential loan, quarter loan, he the Katunga Samikan, even crown cotton, quarter got 80 houses, Nipan, Vaidak, Pura away, personal budget in Sagmi, Kuchungaya. Then are some the leaders Sami Kaji, are we cure the oxygen plant, mini stadium, even Aram leader ambulance Kadar Haimi, Boar house, Jenna are we
primary health center jira CSC upgrade sami jena padang gadari Hello India ari eco park hira khigar LM program mi ruide jena troi gadari police station troi na ashiri ga hagre jiga khiga we shongfu we proposal in progress in the green jena pawjam gadari 60 bedded houses 60 bedded girl hostel hi hai mi go jena ari peri ra ishiri iram lira JJMG aga sangmi ache langriya jen city in progress is the 60 bedded girl hostel hi mi jena powerhouse ra hai mi de jena kami 칭아이 그다리라 60 베데 칭아이 바가 중고 삼이지네 그 아름바시 chairman group 아웅어 그룹다 레아우그다 development 그랩 사고 있대 이제 에메레리 브렘 사바임네 government는 미란 에메레 위밖에 있는 미란지 미해네 전 아름리력 중고 삼이 이제 삼이 그다리라 켈로 인디아라 삼이 60 베데 키가 60 베데 그 호스텔레 삼이 그라운드 꽃미 제나 아르위 웨스트 바시림 다이라가이나 뭐 구이공다 그래데 구이공에는 LM 프로 지파지를 proposal 미라고 워거더에 있는 거 단속해노 그 아주 election hindangai 그 politicize 사오라 저거다 루링 바시나 대모이가 politicize 사게네 전 그자이가다리 33 kb power house 거다 하기 미지나 그거 영마가 무사금이 없는 사진에 그 politics인다 무사미입니다 강이라 캠페인나 간다 전자다 강지를 삭dom구이 그 사위 빼존 사금이 보니 제가 알아 no second question to follow up sada MBF na isina ka hada twa tiêu shumai da hang yola no wi okay ka tin cover sam yola 2-3 minutes ki ga ko hi hang ka danga we MBF na way for word ti ka ta sa mangai ka thangai gre ji baji hida jin MBF na isina ba naka no mtaira ka na manipur libam da kre outer manipur libam da kre nakano ping hina itu moi rights pa hi mathara ke na queer sa se jai ka ba MBF rizang na ka othi sa shok pai moi thui da ye ja da shi chang ji ne kyu gang ji ne ina krajan akhang ka ko ba wei wi no wi second question ba hi adam magri ojari shang na ojari shang ni ne je suisa na prophet idan ma prophet ta hang yang scores ping na je na suisa na hang khaya ka le de kopungri isi kopungri harvanara kopung atamri nakano ping kokko sanawreda suisa ka tema bajine emere agre kerjan basa phapmada kuki basire basa phapmada jen idu muhimsa bai phumri ka nauda harvanara kongro ra ko atamri nakano ping kokko sanawreda hangiji jena ajiba harvahi MBF na da khui baba jen MBF 용장 리듬 kokko 사워라 당무당 그 government 기바시리 봉석 시도 그지 MBF 는 디사이 차르고 나가노 빈 디사이 차르고 MBF나 그 타이거 잠 voiceless people 빈 방 이듬 돈 represent 차르가 어시바이 검중네 히 사람 중에 히다기지네 이바제 당공 내리 나강 내리 범덕리 나가노 뭐 그닝 빈이라 equal rights 미라게 이듬 나듬리라 아듬이 rights protect 사 미라 그지 히 식상 커글레 제나 development 지 카이덤리 party 그 동아리 기자시 당공 내리 이도 이시위 앵글 이시나 나오다 그봉 내리 majority 그 살라 BJP는 congress는 party 그 NPP는 그 중국 쇼크리라 사르래 쇼크다 그래도 어제 society 방 어떤 무트게 딱 쇼크다 아도 뭐 capacity supporters 레럭 쇼크니 바지 이도 respect 사이 owner 사이 제나 MPF 그 그나와 있는 데 이시위 모두지 fidden army citizen 지 그지네 by faith not by arm 다 이네 election 인자 샤고사다 아주위 election 히바 그 셰프이나 당다 candidate 빙지나 supporters 빙지리 아dom낭 구이기로가 voters 빙지리 convince 하고 사고 있된 사람 그 셰프이나 더 Mr. A나 B나 캣 공록 criticize 폭락한 사공록 제 염상석 때문에 그 아동 뭐 검타 보인지 그 쇼크가 검타제는 한록 convince 하고 이런 그 가바진느라 뭐 타락이나 옷가 삼 이런 누구지 저 시성가 이시 라라다 그래 아담리 이시 중무이다 시점봉나 그지 이거 이거 찬네 이시 Okay, ning share details and talagen hangmire development week hang hansau gida atong khui khai lere de chang e originally mujan sang sa da kalama wa ka pai jili tyo mai ka mujan sang mi vai na kuir so mi merely hi han ngai ari NPF hi naga wi ne jilaga ithu mu shun wi wang ne jilaga mikai kana question gazai Q1 BJP le affiliate salaga itum government forms how lag ju question le and then achakum HSC hiwi
chairman than laga bill ADC 2020 HSC recommended ADC bill 2020 quick shokila 21 quick shokila controversy ku chunga klei thada thaidle credit pha khang roki hili NPF we or kala HSC we honorable chairman le showcasing we involvement our role kya khlei klei chi thaingai and he ADC bill he quick shokina NPF itum we kapung nau bing wang sami da klei na itum kya ka key benefit sam banglar klei chi tiau me ka thaingai kala ari performance NPF we MLAs we performance we 43 punger AC hili focus salaga chi contextualize salaga tiau me ka hang sakai mathala kai question nei kala question je ari we atam chang hili confuse la khai ni na thenga la khai question a kan de kui en in atam question jili yang ka atam sang sang pai we ji explanation jang ka dal in ka seven tang de shulak in hangaure en athang awi isi tau khringoli han first question 2012 when NPF ni ki ka sagla dong en tau khringon nam thalai na hangai re ka jili ngrung sangsa da 2012 में NPF में काहे क्रेली PDA जी PDA जी more or less NPF का नहीं अतो मीन नगाव interest in outside the काने before 2012 ये ना 2012 ली किसी ले इसी हुई sorry NPF ही इधर तक कराने का इधर में तो teaching का जी कल तांगपुर ना उन्हें मने teaching जा खले जाऊँ NPF हुई outside सकी then the Minamathi the NPF is not a development oriented party which is Maramba NPF in a Ramnau Pili can Kawai Oti Pang Nada Ningsang Nada Changsa Haiwang are in Hangi Maram Jam Karewi PDA Lila MLA resign side. Next NPF Lila MLA's resign side. All the NPF MLAs. Maramji in hini mangsal because it's all about for the cause of the Nagas. Naga knocking it to me Paikar Kung Kwakasat Satakle Yurna Matandakle Otili Hili Kachigata Partina Kalakachigata Yurchat Kangatena Masanga Sakumra Mawanga Sakumragazi Manipur Assembly Resolution Katakui Chigataji NPF MLAs being assembly you remember Saksa Chigata Atam Jili resigned Sahi Trarasokain. Then NPF MLAs being he Chivana Mina company resigned Sapam Akasapam then he was development Karabashi party meaning he Chigata in a quick height later. NPF truly from the beginning until today. Until this hour, work for the people, for the welfare of the Nagas in general, and Tangkhul in particular. Tangkhul MLS Pinyang Siga, Chiva Lay the Lake is by Yang. Are we, you question now? And why NPF he to be interested in authority Lika, Kangate party li government Wapungurum Hogla. Taka NPF interest meaning pairala sa pairala when you go along governing with the other party like BJP Congress, can NPF stand still for the interests of the tribals or Tangkhul in particular? Kachiwi question ne sadakle he jena chiwa in Singlai Nahange NPF is not at all like other parties chiba Singlai Nahange. NPF yang kekang hai NPF ne party naga wilake iyu wilake kibaji aru hili ke sing itam yaro ping themilo kamshungji practical shock kaji aru ina hang kis NPF BJP li ruling government alliance itumi ki hodo coalition government ne nakapu yang coalition government na nakapu naga tribal nauping wi kala naga nauping interest in orkasai
ka chi number tang mako forget about development tra ra ga ni min the political party khang te ping na NPF sa simit kwai development maram ne the committee na I thum mi kan thesar lele suppose in my kendra you go from Sansak to Technopal it's completely backtopping now within 2 years during the period of NPF chi le de clean sing la kan then ko somwe na ara chingtalo ara pungdong was the black topping kam jong we na ara border changlo 2 lanes black topping during the period of Ojalisio and NPF MLA hili idum the NPF he development oriented party meaning is here that is completely blind man na hangre chik thaja ami kharap ma hangre yen chik thatara sa misi sangalo now NPF he BJP li coalition government ka side BJP na majority side BJP na acha NPF he sing khanak mrau jine idum na ba BJP na sa ngai sang mrau jine but no NPF sim sam BJP na ruling nei sal NPF na coalition government ka saathamli whether BJP like it or not NPF interest ka sai NPF interest ka sai is above NPF interest ka sai is above itum interest ka sa ka bai hi itum hill area committee hi will alone itum interest ka sa ka bai ni hill area committee hi nang janai ga jivo always kangte party ji ni itum li dominate ka sang tare and in silai nange Ojalisio na 2020 li hill area committee chairman ka sa tam chanli BJP interest mi humne though we are coalition government itum coalition government ne phungrum dile jal itum naga pingwi kala kaphuna pu interest khigla gi coalition government me atum ne phal bai mari phal bai itum ning chang je chap cha da ka sai ba itum te sai aru in kiga ki spell of the sa wala da kal legli itum na theser gai ne Ojalisio na hill area committee chairman ka kasali number 1 resolution hili changsar le tadama pal ya ge kasang la changsar de klin jang jena number 1 resolution kigla since 1972 li ki legla jaga article 371C hi 1972 li kami ko Manipur with tribal now pingli separate administration autonomy aka lekhawai pangshap kami hi 1972 li lek phone 1972 we any hill area committee ki hi lek phone yong jena 1972 we any tilka achura sungda Manipur government na kaphungle pingli reserve forest classified forest whatever forest state we need the lady click tong ji machat namre resolution ka kuidla isn't that our interest ji itumi interest nimla ji jati khangte we interest la or he quick so gena BJP na rim phara de phaningla being a coalition government marim phamra the but NPF our interest Ramnau ping we interest Ramnau ping we inquire surrender musam ising line yangre yong jena article 370 para A para 4 close 16 jili yang jili tharla kai nangle HAC gi maramba ka phungnau interest in otsagi ji yong ka phungnau ning ga changjili HAC ne yeki gi Manipur assembly miningla kale Manipur assembly na economy no kala development planning no ka tong ji ka phungnau HAC li che thep lung gi pangshap mi gaidla jena article 371C chui pangshap ji kusing laga army hi isi NPF coalition government karaina kal NPF hi Manipuri ra ka sangaina ji phai kar ji ra ka kuin ena hili kachi ka than hi khuisok jena election nganai da political jemik chang athumi ki megila campaign sakwa adu da ka sani do kuin ya ta la hangle masi sangla ka Lesio go hoba NPF hili or maybe Lesio or not
May not be. But if the other NPF MLA have been appointed as chairman earlier, then it would have been happened earlier. NPF chairman he ojali shomning la khang teli NPF agli misasi khreedi la sair sare ko hui lak in 2000 ni rakh ni de chairman ni and mi khleu da hi ko sokte yong mi khleu da changsan forest 1972 when the forest act ko phung maleli state way forest and government forest ne ak kalamat namr order is here. It is in written and it has been put up in the assembly. 1973, 1972, 1973 when about to me Manipur election sangrahain. Manipur statehood salagarahain. 1972 HAC he leni but nobody dare to let the HACs alive. That's so far 49 years. 49 years he HAC he chipum lagarahaide. In a so the if there were not NPF this time, it would have been still buried. HAC itum nikami pangsabi aru le chupumai sare. But kula mahelakena every round sok manager NPF hirakle na aju SAC hearing kain. Itumi pangsabi hile rafa sok laga aru hi jisada le ditle nei. The next question, sorry. The question is why coalition government? ADC bill which is Hanka America Arakapanava 43 Pungyar Assembly constituency hili under the MLA-ship of Kuirale Shiokation development hi kada kimo mai Kuiramili kichi tiong ka thengai. Okay. For the last 15 to 20 years here. Phungye Kendra hi Chief Minister Chingkum Chada Phunganga now hai Kendra ni. Phungye Kendra hi. Chief Minister Chingkum Chada Phunganga now hai Kendra ni. Atam Chili Ojar Shangna Chief Minister Sadalilka. He has done his best the Hangra Eva. Ana sak sabji asami kai ni. Ana block la kutum kuyung midle sorok la BRTF lo hosang la kutung semi kai ni. Primary health center ne school ne high school ne tra kung mile. That is his part. See our partner. But after Ojari Sang, maybe 15 to 20 years development akalamak thing. Itum nate I we can take some theological itum natum sangsha when a pungyar kawagai ping the terra. For the last 20 years, Gari Jili Wala Kungjimuk Shemang. Sorok Chaksi Naheda. I think in the mentions are Aratayang. Sangsha to Pungyar to Pungdung. Aratayang. Special. The Punglikas speech and as a power 45 to 50, 40 to 45, speed hen guardians and locally. Ara 30 kilometers Jagas in Mahangi, the GG development in Lakan. I think in the Hungary. Kamjong to Ongantana, 2 lanes, special road, Taper border. G NPF Atamlikung. The Haglakai mean a take a pie, can take in Dran, the Lara take a pie, G Kahanko, can take with high school, class 12 upgrade, higher secondary school, upgrade Kasa, water supply, it may JGM Gata, Chita Jiva, Kup, by the community. Every village, every hamlet, village Mani Mahalo. Hamlet pay the water supply coming. Go vire, Punga Kendra, Teramasang Pumlature. Aranatum, Punga Kendra Liotival. Ravai, Naya Ravai Pire. No problem of water now. And it only happens when the NPF come to rule. Krelimne Samne, Arusada Hisling Halo. Maramale, la government, the Kamiji, the community, Hampila them to go and check Sarah Hills. Go and check your own trouble. Atum cook Sidimi Shabla, Mammy Shabane. Sadahi cook Sidimi Shabla, Mammy Shabane, Futang Kaimang the community. Zena NPF he, Notumna, regional party neither.
hili itam nga te ngai na kui ga khale regional party na national party wi khang te la arma question ngar na sa gi hang mi re singla ke na mi ping na differentiate sadle jong differentiate chi ka tadrag lag jila hang mi ngai ka arma tadar sa ka cha tam ina hang mi ke development program le chi ne arwil phungyearly ka somli tara ka sasangai dekhle ni chi na arwi pata da tra ka ba hore singla ke jong then ka wa ping na dang ting ba lo ka somje are tayang lo Kreli kosom tak sabi na aru hon kosom buta pinji kosom has been changed drastically. Drastical change for a crewe in Henga. Nothing in our city now Tahene. Now, but in his own. See, NPF rule cry in a Ragasang Sidla. Then Mugshim Salo NPF. MPF is the father of development. Thank you. In share, query so merely Mung Ping Lagaina, Kashok the Zanka Tonga page take Haiju Wang. Arena, queer Downey Raikanli, question it was Hangai, Arui, Anina development we. Junka mentions Aire, Jiling a Sunlaga mentions Hangai Shidi, Metalagan itum, NPF Viva, Naga Wivang, Metalina tribals being rights Wivang, itum issue Wivangaji Hilila, Junga focus Sadale Ogida, Arakanga Han Kangai itum we, MLA Spina. Assembly it we want monger me to a mom to some me to a gijula questions like her late he guy can either government leads an augi the mom to pine the lay so we issue he was situation li got had to take we NPF MLA sping da it tribal rights key pongaina naga rights key mongaina meaning me is at legit me and then it me issue centric san augi development by li compromise or party in a development and a campaigns at the layout jogi the hiwi public being the take ngai lately tiomika kang han kam lo okay what are we ling sung le hang ja he coalition party form kasahila hile sungui bai da lene maram lai da lene in order to bring successful form of parliamentary democracy or democratic form of government, or to make politics in Manipur more competitive and fair to the practices it was necessary, it was important. As long as itumui ideology, itumui concept, itumui ningchang baje compromised, masharang la kain tang daba, arwe coalition government form sadak leje, jili kakai ki kalamalay maning. In a coalition government we keep on sing out like Ari, Jiling Sun the Hang the Lako, itumwe tribal rights hilly, Mang Rami the Lemon, Mahang sang the Lame, Jiling Sun will hang the Lane. Jana coalition government form Sakwilaka practice Saradakle, Otsak Murumra the Clay way along hilly. Itumwe aim and objective baje, Shung Pai make vai, Quissing Pai make vai. It wing sot now salaga chatak lay hilila that the tokrak muchi papai gaji maram lay politics lay on sot now lila in our win the tongza by lake anali win the tongza by lake as long as objective bajiva final objective bajiva chipachi quissing by the lake kind tanda wa quick vai a pongji a kurji channel baji as long as chipachi masa kamrang la kind tanda akjang mak ningli thada Dui matui sang papalaka, to crack papalaka, Kazaba hiva the right approach, meaning the kui vajang. Then a duena he mahang sang me tribal rights with he mahang sang me the Mukamatula Kuchunga labor pondale, Facebook tali la comment sacks of the Lachunga labor pondale. Miakamui comment now manji, Pawilaga, Chili 600 Chili based on that particular comment Chili, base the Matui at Kai, Shongfu Corelli Matus at Kai Mila, Gujunga, Kangwang of Apapundale. Kasaikore he, Tashin Kukui, Matalina, Pap Magatawi Wang, Jishila, that the Jigatawi Wang and the Rao Shok Neda Kui. What Sagaina Lungli or Sadak Lake Junkale? Are we hung high to the Jang? Atamka Sanguitili, HSC Bill he Raku Shokno. Amele Shiona, German Kasak, Real he, our leadership will only Shok me like no. He pahi to appreciate something that Rasai leve. He got in a palmaker. What's a guy named the rush of the clay by in a palmaker? Maninga assembly house, Jelita, Bamatui sang papalaka upon Aklejang.
ถ้าได้อิทุมวยช่องเฟออิทุมวยอดซาดักเลยอันลงเลยเปเปอร์โรใจน่ะอดซาดักเลยป้าจีคอมโพรไมซ์ซาใครหินผ้าไม่เลยจิกจีละแต่จุกมันจะสักไงแต่ยันอาจี NPF น่ะซาดักเลยฮิวไม่ Assembly House เลยฮิวิวังจีวิวัง the ruling party ลิจังเขาก็จิกท่า reasons วิวังมั่มตุยสังละแต่มั่มตุยสังละก็ปั๊มละเลยกับตัวเลยปั๊มตัวเลยฮิวฮิว fake เนี่ยจังแต่สาระละจีวิอาลุงจิลี NPF น่ะอดซาช็อกตัวเลยฮิวอิทุม appreciate ฮิวอิทุม appreciate ซาเทกิจิเตอาจี SSC bill คุช็อกตัวเลยวิอาลุงฮิลีแยกช็อกให้ละก็อิทุมวิก็พุ่งไงน่ะตั้มปากวิจีวิมามังจิลีละก็พุ่งไงน่ะตั้มปากวิโลฮิไอยิงฮิงเตะเดซับลงระเดงระรามีใครวิยัง or Manipur วิ Assembly House เลย rule of procedure and conduct ขังเจคุยรามีดักเลยฮิกท่าอาลุงไงน่ะขมาตายาอารุกุยป่ะขมาชงไง channel ชงไงน่ะเชเรมีแล้วก็ขังเจคุยรามีดักเลยป่ะเฮียยารุยก็ชงไงน่ะมาเทดักเลยเนาะยารุยน่ะเทดักเลยป่ะเฮียน่ะว่าขี้ละจะแล้วก็ just อายารุยน่ะอากอรุยน่ะงชันละก็แต่มาตุยดักเลยป่ะจีตุยเนี่ยแต่มาตุยดักเลยป่ะจีฮิป่ะฮิมังฮิ observe สักวิแล้วก็ NPF ฮิว่า tribal rights วิวังฮิจีวิวังแต่แค่เคยทุ่มเลย lecture ก็สาลีมาตุยสังให้สาลี assembly house เลยอาทุ่มอดมาสามีเดลเลมนี่ตุยมั่มตุยสังมีเดลเลมนี่แต่อาทุ่มเนี่ยมาตุยดักเลยจีวังเนาะอาลุงเลยซาดักเลยป่ะจีจีป่ะจีอีทุ่มก็เทดักก็ใส่จีเทง่ายพลุงจีเขาว่าอาริฮิจี the paper ไอ้น่ะก็จุงก็จีก็ต้องก็จี details มาเลยซาละละอีทุ่มจีป่ะจี provide สามีเชื่อไปจังอาลุงเลยขี้อดซาดักเลยยังก็จังคัดอาครู channel อันนั้นเราไม่ชงอีทุ่ม objective จีว่าสัมพันธ์คุยกับว่าอดซาดักเลยป่ะจีป่ะจีว่าอีทุ่มก็เทพายมันก็เทมีเลยซาก็อีทุ่มจีป่ะจีว่า source ป่ะจีพาคุยแล้วก็อีทุ่มก็จะเทเลยจะเทมีไปแต่จีเนี่ยอันจี NPF นี่นะอีทุ่มวิ tribal rights วิวังไม่ชุนวิวังดังเรื่องมีดักเลยจังเรียวดักเลยฮีโรซีอปงตระกันดังเรียวดักเลยวะก็ดังเรียวดักเลยมณีปูร์วิ government system เลยดักเลยฮีละ NPF เนี่ยจังสักให้ไว้ซาดักเลยได้ก็ถ้าแต่ NPF เนี่ยจังสักให้ไว้ซาดักเลยก็ถ้าแต่ NPF นี่ right party ซาก็ตีนมักซาอันนั้นก็ถ้าแต่ซาดักเลยก็จีแต่อ่ะคือนี่ mention ซาละเขาก็จังมณีปูร์วิ system เลยดักเลย system เลยดักเลย system จีก็ว่า undemocratic ซาละใคร system ยังdictatorial government politics communal salakai majoritarianism politics ngriau da khle hili NPF katha party hina changlaka regional aka party sada awi ro chi jangkhui laka hi katha hi changsa khai kwai hi ba mamya phungre da changsa khai kwai ro ngriau lewo jiping ji yaru ya shanga ku chunga ba mathai da le mane wo jana hi katha system le da khle hi masa khai rang la khai tang na ba makhnu khai rang la khai tang da इसी बात तक रिपिंग बाजे मथारा के ना मगथी पिंग ना खांग ने क्यों इवांग के जिने अतम आगरे रारू प्रसाद ना बिहार वी असेंबली रे स्टॉमिंग सांग फुरगा अतम सांग सांग बुइरगा हांग द जोक्स नाउ हांग नाउ तक रे क्यों इवांग के जिने पार्टी मणिपुर असेंबली रे 60 सीट ने वो चिरी जुंगमै तुई द कोई पॉलिटिकल ग्रुप जिना अपोजिशन बासी ना अतम जुंगमै द संबंग MPF mati mangaw kada mati wi atam jisam gupang no in the meantime isi opposition nimbam no ruling ni jangaw kada ruling ni question ka sahe parliament wi adang khang dara code of conduct rule of law ri chiwi political moralities re saji china akama parliament bo moro jiga aji kada he aya kada he party meeting bam de congress rapam na opposition na ruling na pam gi ne जेना मेन रूलिंग जे मपम रंग इसी MPF इसी मांग बमो NPP रा सिमांग बम गी जने रग मेन रूलिंग मीटिंग जरे आका मसाला जगा जगता hi मीटिंग जरे कजे जासी वे एजेंडा hi रांगसंग लोक जने जरे का आगे जगा बा इसी ना हांग गाय गुचुंग जे जरे बा हांग जने पार्टी मीटिंग ले इसी रा असेंबली रि मम दि मनि जे बा जे ओजा इसी वे प्रेसिडेंट अवांग बाव न्यू माइना नागा वे मरमरि मथारा गायना सपोर्ट सारा असेंबली रि मति रगवा मणिपुर असेंबली रि जिबा जे मी सौसा खाइबिना खांजरि रे ओजा ले सिवोनरा तम गुइरगा मतिरगा बा आwi turn gonga tamni जिबा जे मी सौसा खाइबिना खांजरि रे जिन ममति मनि जिबा जे जेना असेंबली रि मोंगा ग्रे मति देबा जिन मति ब्रंगे कतोंगा न मति ब्रंगना ग जिबा हिरो लोरिम लिमने साइदाक बाक्रे हांसे जिगा इंडिया वे पार्लियामेंट रि डॉक्टर रोर होना नाकाwi मरमनि थारागन मतिरगा बा ahi atam guci da 1 2 minute timi fonde ni 3 minute
Jadam niya na 4 minutes, 5 minutes kukuing wayo. Adam agri Ravina. Ravina, Arin Ravina, nagawi di shoti kupsangay lay gajinda. 7 NNPG ngurumraga, shway saraga kupsangawra jadam ni Dr. Lord hona kihang. Yo, 16-point agreement ji repeat sangay ra. Shillong accord ji repeat sari rogo. Jena, NSN IM mazang na. Framework agreement hiri owner masara tikup kupkaba another Shillong accord pasok riri gajina. Amit Shah Mashari sambang naga. Narendra Modi sambang naga. India we ruling reform the great top leaders being the sambang naga. Kakang ina she convinced kasanda. Jan adang kahangda ora. Parliamentary Assembly remove to sala. Ishi na roar quick by atom jiri by she sperm sam no. MBF na ishi we roar him sadu igi. As of now ajura shong do mulli mane. Ka ishi na massacre kapai ka chungali jibajiba. Jibaji ishi admit saiwo. Jan adang correlation je sentence ka hang ka tangawe. Adam agri Manipur we Assembly 60 seat 31 kui pasina ruling form sagi no. Party akanara ruling mukui roduri jai ka ba. O isina MPF na mongagre later graping je correlation form sara government form sangai duri joro. Isi MPF na isi BJP rim zamra Congress rim zamra. Ta isina pa mauro jinda. Jiri hung government hoyo. Re-elections are region the government single largest majority in a form of Sarah Duga. It was Harry Major says state with Potato Chungo has a vision. Jena Ishibanava, Joe, form correlation government from Sase. Ka Ishi, he ending the Nishimra by Mrogo, he ending the Ishimrake, which you understanding fix Saraga. Form Gusano, correlation. Mayakon Noka, we are only MOU sign Saraga. Political understanding later. Science happen in share. Ari Chile to the point of Mang Sang Lunga. Politics is merely but such language day. At the opposition party ping now. He adu ada the pioneer me why to the Mong Lok Junka Sajila Merak Merkliva. Or assembly house lay it whom we wang G the tribal rights we wang the Junka ping lagaina. Party graving with Ming and a Hangsang Mila, Kalila, like up upon the lere. Kind of them such a pine here, hang. Okay, Ning Shere. Are we in a Atang Hangai the live comment silla public participation to make why in the young Momanda Lake Saxani. Jena Hilly Jungana participates Hamila Ning She. Are we in a Hilly Aka Hangai Simran Gachui Zingyat Shaiza 13 Sokasar and some others. How go Poga Young Sassin to clear Sare? Not to Mari Ragazang Marawe. Do wind the lire, Ajaku Wang itum he talk show he had a Sadak Lake Leggy. NPF we Wang talk show Sadak Lake meaning money. Yaru only hang. NPF vote song Milo that discuss Sadak Lake meaning money. Party Gatongali itum na he discussion platform he me offer exani. Atama kacha wivang itumi parties ka taping ay na masharang gajine. Only NPF turned up. He ya Republic platform ne. Public discussion platform ne. He mi katong wang clarification milu shit gajine. Atang how pok magazang pinji wang. Kala TTE na the talk with Sorindan Howard na NPF li vote song plong rada hangda claiming ne hi. Itum na panelists ping hangda claimly if it is true take it. If it is not true, mum shong ne ji kai chau individually hai say false accusation, false propaganda mo shok roka say. Jan little knowledge is very dangerous. Ka thak lag ji tum questions alaga knowledge ling rock say BJP runo, INC runo, JDU runo, NPP runo. Parties pingli hang laga atuna atam chaka itum ni da yaru wang da ka ji chau party wi objective vision ji things ak vai sa da kleni. Party representatives pingli say the Kohojitran Atom available Masakava itum when la Jack Sak Vai Malimne, party representatives in Ralaga, itum debate la Sase, if they are willing. Candidates being open debate la Salo Saloji, if they are willing, I'm open. The show is always open for them, public we want, Yaru interest we want. That clarifies Sami Kangane, itum he Kamatai Kuiteka Matashon by Jena itumi Arihi Yarui interest cooperation Laitum talents at Vasek Hangai Arihi Matalaga question Aka Rangai Dele. Good down is 0 when Hopos Downy Raikan when Hopos Ara.
NPF li accusation akle allege kasa how far how true it is mathai mane here kigla jiga Naga People's Front hiva external of force chin laga na NPF mang na masala external force hi shong wai na ra laga nang phu ai na vote sang sa ke mashun ma jang la vote sang sa ke NPF jiga yurne itum jiwi tek khui laga election kai election kang sa ke jiwi ku chung khalai the hi NPF uli how true it is kala hi li NPF we na kada dang han kang ai li ji thay ngay nên là tiêu mấy cả tâm mấy cái khuyên mi lo. Ở đây thùng hi, atom hi tiêu mấy cái sinh thay vai sa question. Over hi 5 minutes lim hen vai sa say. Okay, take your time. Mi ping cái tông cái thay ngay question no ở đây gì? Muscle power. NPF we aim and objective. Atang hang mi hay oja kini na hang mi hay gì? Mà tha nào cái đó, yang itu mu yuri wang ngening mi khwai da. Yur nga lay hi wen na chong shok tak lay political party akang sao ka dam ina la gutom nga ye miya ka pa chin la gutom nga ye ini hni na gutom nga hor chak ta itum yur we odam nga chadak lay ping jior le athum na la ina gutom khangai ji thada ina le gi shi ji thada le shi la ka gutom no tai pa hi misunderstand sang sangai mne muscle power hele tang khu nau ping he ning ja lak tak le no ki wang cha ka ning ja yo kala ke je athum on explanation le le I la maning jang mane athum da maning jang hor chak ta chan jam sa da example ke na wa ka le arui li ting shawai ta la hang la maning la hi ka tong ka the da I le shaye rumor si pa je ka I mi ga na ma the rang e je da ting shaw mi la nam point ne da sai ke ji ba jang ka sorry Pasali ting na kashawa tam jisran jale na we a huili masali changzela ka queen tokling a lang da ju information ji ungchung la ka zao ka da nga sheo ka da ju reaction jale you know every action has a reaction ji da ju reaction ba je thak tak le la ve nga she da ma myang ai la ve mi ping nei li phenai ka sa mi ping nei li sa da nam phu system ai na sa tak le he hi ma myang ai no ila hi la ning jai chang kan da ju wang no NPF ka thai le Manipur we kika assembly le joga laga athum na ithum le phainai sa laga nai ka pet nganaw laga sak ngai sa laga pam dak le sakai ji jiwang no system le dak le sakai ji ma myang ngai su da NPF in the right party ne da joga da ngar dak le ji no yan ara I la maning jang mane ji ka ji tum tong sas mi kwai sa re right approach ani tum sas mi kwai sa re but not at the cost of NPF with Ningrin NPF with Ningrin hi malai la ka NPF li phainai sai la ka I thum ji pa ji sasmik vai sa ji pa ji va is too costly khara chili chakshi maya ka na ka thak le la ka muscle power ngalang da reaction sa dak le pa ngalang da sa dak le pa reaction na sa the la ka it me mashun da jang secret kasara mashun na we vote hi ji adu adada kya khala hang sang rot le tu ka mashun ji la yor sang rok ta le lo khing rok ta le ka hang ping ji na lo ta le it's my future ji lo khui hai no yor sang hai no money power ar pa ba khakne pa ina atang pa ji na masa power money power ai na si jin la ka hun na ka khang she mang maning la na iwi mashun yor sai la ka future yor sang hai pa ji ba queen tok ling alang da atang alang da reaction khara da marathe tu ga da ma phaning warer tu ga da ma chuk ma chi warer tu ga da vision ji ma lei tu ga da ji pa je problem ma lei tha tak le la mi ping he iwi ma shun ji yor sai la ge iwi future he yor sai sa la it's okay ke ji mo na ka thei ping la ku chung an la ma ka thei la chang sa ra ka ngalang da force sitting he thai ge ji ba hi wa a khana tu hi ri kam tu sang ga a khana hi rang ga lang chang ra a khana thram ma tu ga a khana ma ko thumra lang sang ka ma tu sa tak le kap tak le no ta hi wa lung hi li Commission la jang sala pai khungwi la jang sara ka itum mik aina theshing gue la ga thada rumors pa jingmai na thada ma jang sangai mne aji election hiwa thui ga election ma tham re hi pa yang khai khang khai nga te hang khai election sa gi da kle aji we 44 AC we heli chandam la khao ka I heli pa mau ga da oja ram ngning mui wa anala free and fair election hi ining jang ai ta anala openly ya ri mong ali la hangai ra jang if a competent sala kaya fit sala candidate akane da khui
ก็เลย free and fair election เฮียนะอีละชับเร่ออันนั้นละอักละเตอ confident เลยละก็จะตักเลยนี่แต่ฮิปาเฮียทุยใครอะตั้มจะทุยใครนี่ยังไม่ทุยใครตั้มจะเลยแต่คิดกับราชกใครงว่าสาก็จีบอีไม่ที่ตัวเลยอีมีการนำ experience ซาตัวเลยค่ะอันจีวี election เฮียมารารังทุกข์ก็มาสารังทุกข์ก็จะแต่ accusation ขมีป้าเฮียว่าบ่มิงสังไงรังไงมารามาตั้มจีมารารังละก็มารารังละก็ไว้ทุ่มแต่บ่มตีพะพาภาษาก็เลยจะนั่งสวดอัฐังใครก็ repeat ก็คิดกับอีทุ่มวยยูร์วีวางพักไว้เลยจะเขาว่า not at the cost of คิดกับ NPF วิกรรมฐานนี่เรื่องก็ต้องให้ภายในใช่แล้วก็อีทุ่มมาการว่าไว้ซาเส as long as จีปาจี protect ซาเชบแต่เลยละก็เห็นแต่ในทุ่มนะขังเชบเบียร์ซักเชบจีว่าซาเสจีหังสังไงสลักเองนิ่งเชยร์ yes same question here อันนี้สิทุ่มลิงหันระฮิวบาฮีจะต้องว่าสิอาจารย์สมิมีร์ as an experienced politician สังกัด experience เลยรักใครสาวกุดานิชิกทุ่มยิ่งใจเลยอารี topic ไปอารี question ไปจีนั่นแหละข้างหันกามิงสังไงนู่น experience รักใครเลยก็ละจัดว่ากี่ดักเลยฮิลิ NPF external force อารีทัด money power นะ muscle power นะ whatever it is just อีทุ่มนะมุชุนัยนะ operate มาสามใน election มาจังมันเองก็จีฮี accusations or allegation lately he as a party man as a NPF party man aksada na kathadang han kangeli question je kare baja aksimang repeat ka sign NPF as a party he mashunai na election participate masamane ka external force be it muscle power mi shichin laga or money power shichin laga namphuai na fear masalag la participate salaga ue kasi hi itu mo kapung naurono dampak naurono allegation accusation ka chunga lei dele allege ka sa jena hina na ka thadang han ka ngai hi wi maram hili that is all funny rumor angra ina kili election right to vote chili na tumi tum chili ring sa se ka ring gi jigla e yar wele sing lai nang ai hili NPF li itum MPF he we don't have any kind of that kind of design itum ningli for sare hi thara gi ki ga som me i ninglim le ne jiwang na aju election hi arura sung imang samkrang to every village try to visit and convince the people. If I do have another alternative to force the people, which can be forced to people to vote for the NPF, chik thau alternative e le ni je in ram le wal ga mili convince sa campaign ga thau ra ga ting phaisa ga ting khit sa sar le sing la na for NPF every election must enter with free and fair. Cái cháu in năm khởi cái cháu in cái chẳng gì lý năm phong rất gì hi NPF winning link chỉ lý lang đi NPF winning link khởi tem link one thing in a shulak in a thằng isi circle in a khi cái term khai lý in a shulak in a with two words in a cái term ngay practical na ning chẳng mai ga tùy cái pom hi na ning chẳng mai cái là NPF li kis hada parliament li assembly li mam tim de accuse apam gula when NPF is doing with a practical where all people see it everybody who is in Manipur outside Manipur witness it that NPF is practical look at assembly li mam tim ne hi ne da ara practical baji ma practical ki ga mukhle da nam ta ro ji tuji sem ga khis sare ji li mi sang la ka yong e thum li brainwash sa ka bai itumli hypnotize sakawai rakhang rew sareji and that such kind of words jang itumli hypnotize sakawai tui hi iram nawai na maram de ko chati khang te when iram nawli hangsang laga iram naw na iram naw khlat le chia ka hang de ra then practical NPF will be always practical and keep on this thing principle jili kali gala mang chelak lang ning re ji NPF ni kala arwi question jili ba e thalai na me MPF we star campaigner thuye kendra we star campaigner ag sa
这个他 force 整那个 S 这个整那个是 NPF 宁宁来拉个呢，你这个他听完啥了拜，懂？这一头没 NPF 的这个他们来，新拉个呢一头因那肯定来为 प्रमाण 肯定是，肯定来里这个他说cấp的嘞，这个他说cấp开来来个这个他 force 啥个，一头拉个那行个 N 因那 take 他们个，he 亚瑞呢因那 take 他呢都可以拜是呢，he 忙个那么等拜么？NPF issue with principally naga talk sili inag si pas theo gane at least NPF ki gaje taw NPF with principle ba ki gala pai NPF ko ho political party hi ba naga talk hili peaceful solution rakawai lasting solution rakawai support saplung ra gajile heda NPF li isi arwe itum the meeting rigane the dekle naga government ko ho jang itum naga government jine NPF li favor sa ai NPF li sang milong hina matha mai ina asiwi principal ji mathai iba jili support sangai da khung atamli kachi gatha sipai isi naga sipai na kachi gatha li ma Hilisang lo hina matama ida ngkai shi haida mong kai shi lo da ka shawli de re GNPF will look out meaning ne GNPF will support ak san jang support side da drak shogla jibaji tharla kai nang re NPF na wa khom laga o ishimi yuru ture je na sipai pingra lo ra shawlo da jiga thata jimale lak mane NPF li jiga thata jimno minimum milaka lo ka jiga thata ji ko shogla sal pai ji NPF supporters ke ji very strong them NPF li support ka sa ina arwi issue government li hang da ne khangate ki ka makhaning just lemon akana NPF we support ne NPF we support ne mili debate wa sal ga shaw khale le pai them supporters akana the ji ta wa ko so wale saradla jili the rumor ak sim khil ga o NPF hi pang sep jang la ka sa on ne ji ba ji Okay. Ning share we resume merely no experience, personal experience sangzanga mai sai na hang mi gai wang. Kana wasada Quira Kring Yoshimra as the General Secretary of NPF Ukrul Division Kala Ukrul District way, which covers both Ukrul and Kamjong. Election in Jarsada. No way opinion he matter salak delay he we ari we accusation allegation later hili NPF in a kujangkat external force be it muscle power na money power na shichin laga election hi contest salak delay free and fair masala mi pingli ka jawi mashunji mashichin zagla vote masang sak delay lag ji hi omega cancer samyol on this sarak discussion sasi Adamagri Apomaga Kniripa Chiktawe incident Kashok Jida Ishipardira Shai Ka Adang Hang Kaidawara MPF we Moldova Fidin and Armisio Laidamwe Chumrak in a Karinva Legishiena Mirika Yugushido Pap Kadaina Katadon Guigishido Kujineshi with Moldova Raidum Jirishi Sangawada Ukrul district we election in Jashagasada Talag in a Hangane Kare Grega Apomaga Kaniri Adan Kangtaura support Saraga Janhan Mungdang Nomda Mu Kai Shao Kai or Ishina Mr. A Biri Iri support Samiro Mujisala Mrongjang Naoga A B Nashiri support Saraga Janhan Mungdam Tangonova intellectual discourse mugigara personal life sagoing nograga jada bashok hai aga khni zanjiba idumna shai ka party we shongri hang se jiga purely jiba free and fair elections ha se jiba hi stress sa khane laje ishi 44 we run no 43 run no 45 run no free and fair sa se jiba hi thalla kaina hangda party gdonga kjija shi we modo ina aim and objective ina you really convince Sakui Tepin, Sakui Yoga. Iwi observation, E. Kukunga Zadire, MBB with fracture Tunga Shundrigo. Iwi do them near. Or PGB with fracture Puitu Point other Litrigo.
MPF we rock chung legigo, Congress we rock chung the ragava, issue we modori issue we fate dream me other support raksaja, don't welcome side. Kajikta candidate number election here, Adan Kangda Wara. Politics is 30 the country mungi money. West Bengal got away politics seeing no. Karnataka got away politics seeing no. Party is just we couldn't wipe. The example issue Ukrulira. Kajikdava, Shangao with the money, Master exercise Kazali Sara. Kajikdava, friend circle Leoga. Politically, propaganda, Mugnin Gajunga Zataga. Jina Chekshi Minda. Master power, money power, Tada long propagandas, force acquisition, Katongi. Mukum from zero, encourage Musahijini, Tangur Kunito Dagasada. Tangur Nagasada, Tangur Ivan Kujibana represents Saga Matama, Twitter or Casamira. Kibardina Katada Saga, Pama, Twitter or Saraga Jibajri, Pace Saraga, Idam Baba Kapangans, Nigeria. External force, MPF, external force. We start our day with players and end with players. Sehag sign a hopokra, Sehag sign Kupsangini. External force, first party, Rivrawi, Puncture Prick Hanga, the things agenda. Jina, Ari, Ishiva, Ojakushimba, Talaga Nang Ishi, 45 Chingai, Emirates House, Ari, Ning to the Greek. Avajira fasting program that kind. Ashi Agdo, Shimrio, a Maivun Impalibama Sala, Emere Agapam, the Okruwi, the Paikasat, Mungo Bayma, by party men being a society being a Tom men near the green. Agdo, he says, Ara Kaimine. That our prayer chain viral, prayer team viral, Tipping General, Matara and support Sami agent, Chira, one of the external force neither, Chipaja Shangri, China, MBF. Kipa target Sarak Kajikta individual na Eri Piri Wangshik Kuijva, Chipa Ishiri Prem Samiro. Purely MPF feed then and armies by faith, not by armjury, Pace Saraga, election in Jashaka Sada, Rajiba Jen is a Tagrigo, Jehanga Gotanga Winisha. Nishere, our questions being here. Online viewers being la Rama Mandalay, Chila not down some my learning she, Talaga and a panelist go to make Junganing she, Natuna, Baisa, and Hangwa, Manda Claywa. All right. Our last question, Sare, Laga itum he, Kupsang Laga, question quick, why Sare here reaping Wayna. Jana, Queer saw me mere Wayna, Hapa Gosetaga. Are we last question by he? Hipahina, Kajijawi 43, I mean, Kajijao constituency Litaos are none of 43 we Misawida. Why should Ara candidate hila confirms how nomination scrutiny sang roxerokida it is confirmed ara candidate kipa megleji NPF for every constituency hi jana arwi 43 pungyar asili leida clay voters being na handa clay why should we vote for queer ratio casing qwang aina ratio li kala NPF li vote saragla jing handa le kala arwi 43 pungyar assembly constituency li NPF we support basi kya ka mathada leida le kadhada situation hi and political environment hi katha lei li ji hi yaruina thengai de le jina na tiau me ka khang han ka miolo why should we vote for Lesio Kesing, an NPF candidate for the forthcoming 12th Manipur Assembly election? Lesio Kesing li kisada vote sangrakla NPF candidate agasada. I think in the mentioned side for the last 15 to 20 years. Aju Lesio he 5 years NPF MLA agasada kagpom nai. 5 years 2 years completely lockdown sa khaine corona. He has been fully functioning for only 3 years as an MLA. No? Kutum singum kutum mang function ka sajili. I think in a harap and mention saga irritating salim. Development jaga kran. Then for 15 to 20 years we are only development chirag thene. Then he taika chimangli la Lesio he what sangplung re baji mikumo aksada paning wala ka ji lerane. Iwi ka paning
个了一往韩国这个就往人一窝生中的，阿瑞了阿里个本家是叫，吉里大麦卡个吉，corona 那么好碰到了，5 years 个啥呢就吧，풍ye긴라 해, full awan konta development rare, le show with through ena, dong, ane jingkum ko thumang sa gai he with development hi yangai ka, jingkum phanga full misija, complete misija, development pu hero tangko kiga, 풍year 긴라 ba. Kamatai akana le show hi 풍 year 긴라 we mang maning la atang I mention pay them sam nik tino sai autonomous district council bill hi le show na hill area committee chairman kasal ka quick sok nik ji everybody is fully aware of it no ki ket kwamling le show hi 풍 year kendra we npf we mla sitting mla aka sada kala intending candidate aka sada Jimang jinala vote sangrang kain, itum khangte development awuli, nawa jim salaga ji question la moral ranman. Autonomous district council bill gajipa hi, arwe hiwi itume interview hili yang dak lehi ram le lui khwa no ping la atumi mobile na kampu yang de, atumi interest in ka ko hangsang ke. Autonomous District Council bill the Ojalishion Ajuraku Sokpahi. He bill Kala Jika, he bahi Kapunau itum a tade ringre, itum a pesang a tade itum later, Kala itum a tong itum the semra, itum a sorok itum the semra, itum a school itum the semra, itum a ocha itum a point saragaji with bill ho. He will bill he kalim may practice sadlegla India Lijiga Magalaya. Li Garo Hills jiga jili atum tribal pingjina he enjoy sadle autonomy hi bai Tripura li enjoy sadle Assam li Garbia laws ke jiwi kampu ne kim megil kampu pingjina bodo bing he bill he autonomy he enjoy sasar de atum li wang han lo he autonomy he natum autonomy he kathada he nana tumli re kasang kata dukira migla kachatam chanli 3,000 crores in a year per district 3,000 crores 300 crores in a year per district district actually 300 crores kune 300 crores unga chili 26 ADC pinang year ka not less than 30 crores in a year. So we marry in the ADC in a 30 crores among the you village Kachivili Kawatam 3 crores each in a year. He will autonomy de Lesion quick so by then here in Tamil. He pilak high teolak high the Aming Mangana Mutipadakli autonomy mimni. He quick matam tandi so me mere is in Kabli 300 crores Singum Kachidi Hasangija Sinkabjiki on Marau. Itu me katam kusuli, itu me sorogli, itu me sim sakli, itu me church sakli. Kangte chati nang homer deba. Hiyak kamata kale hi jingkum hampanga, jupuma hai sai de aju kozali shon ra kuik sok. Mai kangte we kangjon supporter sang leader, but being the chairman of HSC, young HSC chairman ni kre tang kun olo sarai. Lesio mang nagsamnim ne. Because Lesio being an MLA which is being elected from the party of Naga People's Front with principal Naga People's Front with principal Jili Kanganing Saida. Lesio Amasha Nangasansal party jinam sapayamda aya awi mi pingwe. Jong itu mi pingwe wang mening prongjen here rakuik som dukui. Then, Ojalisio he itum the either the Mahangaim ne, the Lahangaure, and he built quick so atom tanly, our simly eva pumpson at the tay, a rat or a champu, Sakuri, no conoping, but Chonrang, why me? Hero of tribal Emeleda, Tankul Nova, come a shot, Jung madam Sadrai,
tangkul wa kon jong en hi ta khali chen itumli mi khang te wi tuina ka ji ta wi tuina itumli mu shun itumli ka pang hero jili itumli teu ta khoi khang te na hang sang re chen itum hi pa hi si sang pa mu ja se ji wangai na in tharlak en hang re NPF Viva, not only the father of development. NPF has a responsibility of multiple. NPF Viva development we mang mani mane ka you we mushun kan kawa you jiga itumi you jiga ra itumi independent katan bajim go tangkhul pingwe tribal pingwe itum mushun kili lekle Indian Constitution na third luck and itumli pamsep mi gai che hila ke da hiwa itumi prunge da majority kya kan mo mya salala jinga tan kui khawai khang ningji NPF ne da ngai oja le siona he will build quick ka atamri I party khang teli mo sat ngai mi dong at apam khang te kya gali oh shino mera pai bi ne adu ada ne meeting sa laga hiwa ka phung nau tang khu nau sangi jere ma sang sak pai mra ma mi pai mra da kya ka mai thot laga kisa ma sa da sa sare iki pak si party li kam sa min ko I tum sang hau re da mi ping wa ma sang sangai ma da atang ina ka hang pai sa ji tang khu li ma mi ngai ma da mi ping wa ma mi khawai ya ngai sa da kli li iram nau ping na jili wa ko tom na sang da li thala kai na je na ina ta de hiwi maram li gang hi na da la sa da NPF hiwa development wang mani ne development jila NPF li le itu mi musun ngning mi khwa jila NPF li le itu mi ka sayang mi khwa jila NPF li le NPF hok pok hi naka no ping ka sa re mi khwa hok pok na ating na ngai re Arila NPF jiling ning chinge jibai hang la ka tang sa okay ning share o jaru chi mai sai na American origin na mention na maksa second part of the question 43 Punggir Assembly constituency li ari NPF ka la queer ratio occasion with support base ka da leili na observe ka sali area wise na hangai hanglo block wise sorry or in general and hangai la hang bai re ka da leili political environment hi chi tiao mai ka thengai le ji pawa iwa ka theu li kar mahang jena party khangte na ka pi ko chiwa lu jidla kayang khre li jong singla khai iwa the khai dla ka sheng jing na ose yaru na ka sheng ji thengai singla khai i the khai ne tada rabai na range li hangau ke kamjong range li isi 30% khire 30% ojali sholi ko tom dale jong Punggir range li 50% ko tom dale ojali sholi Thoba range li like 45% ojali sholi ko tom dale no Kamjong Punggir Thoba I mean Kosom jau se jong Kosom li wa 65% ko tom dale Punggir li wa 50% isi Kamjong li wa 30% ji hi ojali sholi ko tom dale definitely ojali sholi will become another MLA through NPF party okay ari no percentage ping ji do you think it will increase or decrease by chances lele ka chi thada stagnant sam wrong election is very near now election is coming very shortly jiwang in wa jili decrease ka sa increase ka sa we hi tra kamrar limre mi ping we mine fix sire de kui ka dal decrease increase jiwa ka teo ka warar ka increase pan chung mere the ji increase by na raw gi jine all right ning share no we opinion thar za na hang mi khai wa queer Donny 43 and out of 44 cows. Yes. Voters of 44 Punggir, 44 Ukrul AC na take ngaiva. Why should we vote for Oja Ramuiba? Why NPF? What has he in store for us
itumli key offers ha vai leo da kiwa ali sangrak la chi thengai de le kala arui tha da 44 AC li NPF we kuira ra moi ba support base how strong how weak or ka tha da le li la chi tiau me ka na kha hang mi lo okay ning ka thar tu hang ke ifa ikurli pam la maning mane daily li pam ne ibi ot la po sai na hai la ka ung tom dak le the in a six sanga ko lung le ke chi hana ko lung le ibi ot ko tong ke chi chu hoi la ka chi hau chau mi sa la po sai na hai la ka ung tom dak le chi wi ibi shot khang yi tong ke chi la shok sar pam na le ri la ibi sim pam khwai wi aman la shok ta le ot sak khwai wi aman la shok ta le zero income mai na ko shok mai na le la ka pam dak le ne chen isha wa ni le sang pe ini ni mai phung le christian sang naw la ka chi tha da pam sa la la cái trang mà ti phang through khi tôi bấm sao là it's worth it cái gì này cho nên là sai hàng nào cho nên này hàng thế ở gia rằng mình mui vào ukulele DC sao chẳng tâm trí sao là hele posting ta là bấm sao thế nên là cái tóm đượcเลยở gia rằng mình mui vào chứ à và ali chỉ xin gai ot ali assign sao gai ot gì vào he delivered his work like a machine gun ta anh hàng chứ nào so whatever sacrifices nên là chỉ mi sốc thật sao đượcเลยchứ it's worth it oja we vision ana khrajan sak hai ana hithangai ta ana phaning wa dak leje ngana yang laga thata ring phak jang khat ji ungsung akhma ungsung owi dak le ana manipur principal secretary sak jang jingkum trukli highway chongfu highway truk upgrade sami jino jiwili aji yukru hi le sang jini jiwangi tum black top li ka sang bang dak le ne otherwise levat mang sa gi jini awi mamang li sa ka saping na jingkum makka lang da we lung jile chongfa highway akamang sa upgrade sa mi khro masa ka mi no difference ji ni NEC we secretary sa jang project 400 ka da ana kika sanction sa ka mi ne awi mamang li pam sa ping na kya ka sa mi klei ji ba je i ma hang ke arion them thang mai sar kha tam na jang google li da thamana yang ka research sa yang ka jili on the spot the rush oxer gi ne difference ji gap ji the lewo man of action what sa ga na sa ko ji thei mi no ari equally ana our vision statement ni hang hai ji the itum tong ka bayang se yang pa pam ji se the bayang se la our vision ana chuk mat se the planning wa da le tuk la ga na planning se la our long term vision le smart city in a smart city ki wang mention sa le ji ka yarui na chunga misinterpret sa laga chatta lewo social media le ta ta man si na la kya miya khana ina hi sangai ng le him khu ngai da ngaran da le ji le da man si na la misinterpret sa la chatta le la chung le ji no atama le medical college ukru hi hospital la nga na le sau ga da it's ukru medical college linga ki ji aish ta ko po ma sam po ji no it me represented ki ga MLS ping na mo po thu ga da ka te ram mi ping ji na visionary le la khai leaders ka pangala ka atmi leaders ping ji na acha la ka itum na mo po rang ka ma phaning rang ka po sa hau ka da atum le mi khai no Churachampuri medical college man la ga ne sem ga le ari ojana smart city that our long term plan ni jang la ga sem dak le tang khu na ping na man sing na le jang thak na ye ta ra shok ka pai lam ning ga imphal le lam shok ram ne ji ka shong mai city lam saram ne ji ka ta ka tran ga ran phok se ji le ka tran po se ji le yin mi binar ma po ku hai tam san ji le po ku hai la ga every year is 500 crores lang da center we na direct ung phok hai tam san ji le jealous ka lu la ga hi ji da complaint sa le it mu leader ki sa pam sa atum ni mi la ga manipur government itum le ma le si ne ji le re ji tha we angle na phaning ka ta chi thai our vision ji example la hamang khmim ni na ku chung ga na ka bi le itum pa yang snai pa la ga ali ma tha ka mai ali qualify sa ka mai our vision ji li ma tha ka mai ka ji tha mi xyz le ka ba i la jang lo support sa ge ka so far ari ra chung da candidate ka thum le da klei wing ja hi vision ma tha mai thui gi ji ba ji wi wang wa a ne jani na ali support sa no awling khai khang hai quality ya le de ka te we na politician ping he khang china in hi sami ra chi sami ngai da hang cha cher you know
ตามคนเอาเซ่อียูรีมาเล็กชีกี่ปาเล็กเลยเซ่อีละเล็กชีเซ่อันเล็กชีเสด็จอีละเล็กชีโยอินเล็กชีเสด็จคนกำนันเล็กชีโยยัง church งั้นจะนั่งในเลยเด็กเลยปิงคุยเลยว่าแล้วก็ church building ปักกาวชิมกันมีไงเลยโย ground บักเลยปิงเลยว่าแล้วก็ ground เลยอินเลยนู่นมีไงโยก็ source ที่แบบไม่เลยถูกว่าสามีไงซะละสามีข้างไงอีวันนิ่งเลยมันลุงริงล่างกันอียูรีวังตั้งคุณเลยวังเดียกับพนิงจุกันมันจะเจนไว้สระวะวันนี้เราเคยทำ school เลย extempore speech ฮะแล้วก็ if I were the president of India prime minister of India ได้ยินเหรอ extempore speech ท่าเลยมาดูจริงเด้ฮีละจีละสามีไงแต่สาระแต่ทิกหางดังรอกจีเด้แต่โอจาปิงนะงาลังได้จีลี but how ก็แต่สามีรักเลยแต่กังหันเต็มสารจีลีงานิ่งไงเนี่ยผมจะรู้ได้มังหันกันได้จีละบารมี source ไม่ได้ละ channel จีไม่ได้ละ resource ไปจีไม่ได้ละอินสามีไงก็ต้องอะไรก็อีแบบไม่สาระถูก channel จีไม่ได้ถูก resource จีไม่ได้ถูกอีแบบแค่ขังให้เอาเลย quality เลยแต่เลยจีเนี่ยก็แต่ปิงเนี่ยฮีจีสามีเลยจีเขาก็แต่สามีรักเลยจีไม่หังเนี่ยโอ้จารงมันนี่ว่าหังจีโน่ฮีจีสามีไงเนี่ยทำในลิกต้มก็เลยฮีแต่สามีรักก็จีละหังจีโน่เจนนั่นเลยราโล we are แต่ mission จีลีทุ่มรุมแล้วก็จัดตักเลยนั่นเลยราจังเลยทุ่มคอกขยังก็ซะเดอินะอยากชอบใคร vision ทุ่มคอกใครซะเดคิดก็ achieve สักวิสิเดอันนั้นก็เอาตักเลยนะวะก็เลยจีลีลังไม่ข้าได้อันนั้นเอาอุกลุงไงน่ะ share ก็ซะตุยาหังว่าได้ทุยให้มีรินเลยร้านนี้เลยหักมาหาลังไงน่ะโซมีให้จีวังอีวิตายเด็กเลยมีรินให้หนึ่งชีซาดีนะยาริเลยอดมันก็เธอไปนะจิกัดกันนี่นะแค่ก็เลยชิตีโตกุทุกก็อุกลุงไงน่ะก็ช็อกในเรื่องสิ่งสังเกตว่าจิกถ้า qualified ซาลักให้มีจิเลยอินน่ะมักต้มละคิดพาเลยก็ต้องจังรึกเลยเซ่มันสัตว์นอปิงในเลยแต่ทางเด้ฮะเด้คิวซาลักก็จังแต่จิตทัดจังตัวมาหังเลยเข้าจังมันสัตว์นอปิงละเคยจังก็ซาเลยฮะเด้มรักเลยว่าอินน่ะมังน่ะง่ายตุยละหังเด้เช่นนี้นะอัตมนิขังเนี่ยจัง it's fine อีวิสิกสังเวลุงนี่จะตักเลยอินน่ะกตีคริงอีวิโอโชสแล้วก็ต้มจะตักเลยมาเริ่มเลยอินน่ะสิกสังvision เอาvisionที่อุ้งชุงทั้งหอนน่ารักลุชิดละเคยจันซาลุชิดใช่จ้าละมังรุมละเคยจันซาลุชิดเกอินน่ะ offer ซาเรกินแต่แต่มันยังน่าไว้จังอีตรงจิตหาละกันอีวิสิกสังเจ้าเออาจิโอจานะเอาvision statementนี่ก็พิชอกใครอันนั้นพันนิงดักเลยจุกมันจะดักเลยปานซาดักเลยต้องก็เฮอุ้งชุงเจ้าเรอันนั้นก็เจ้าเรเอาvisionที่อุ้งชุงให้ตั้มสันเจเลยอารีปาร์ตี้กับเต้ให้ตั้มเอาvisionที่ฮะมุขวิสังไงหลังกับเต้จะตักเลยเพียงต้องขนาดละอาปังเขากับเพลจิตทางวันอาปังเขากับเพลจังเลยสรุปก็ซาเลยจังเลยก็จะเฮอีสิกสังเจ้าเองก็จะทั้งสดนาวนั่นเลยจะตักหางไว้จังโอ้จะฮีว่าเราเต้นั่นน่ะ support ซาปะเจเอาpension ละเต้เต้ he's not a dynamic leader ก็จะละหางหลังว่าเต้อีนังหันก้าจินัวไอ้เต่าเซ่ pension ก็ตากจีฮีว่า productive มันซาตุเรย์ก็จีวัง pension ขมีมันนิ่งเลยไม่ใช่มีอะไรฮีทั้งไม่ซาละนั่นฮีแก่ก็ทั้งไม่ซาละนู่นมีรินไปเจ้าเด้อ government นั่นเลยอักษรคลับตัวคลับนั่นเลยไม่ใช่จินไปไม่ได้อีทุ่มออกทุยลักชิมาราออกทุยได้นั่นน่ะสามีเชฟจึงกุมทุ่มราหังมาตีจีสามีให้แล้วก็ตายมีรินจีว่านั่นเลย deserve ใช่นั่นวิสักง่ายยาวทุยง่ายผมเลยยาวทุยแล้วก็นั่นเลย pension ขมีจีวังลักใช่ตีนักขังข้าจ้าก็ตัวมุขวิสังไงจีวิตุยจังถ้าสารลาบ dynamic leader นิ่มเนี่ยก็ยินว่าร้ายเลยก็ยินว่าตัวอีตัว dynamic leader ก็จะขี้เลี้ยหังลักชิโตก็ยินว่าอีวิวังอ่ะนู่นวิวังไม่ถูกเลยก็อีวิวังอ่ะ man of action อดสักไอ้น่ะ deliver สามีดักเลยอดสักไอ้น่ะ deliver สามีดักเลยอาบาจีจี dynamic leader เนี่ยหังไรวะยังโอจารำกันนิ่งมือว่าเหี้ยอดสักไอ้น่ะสักก็จะเที่ยมีนะวะทุยให้อาตมเลย he has proven it and he will do it again he will สิกสังเลยhe will สิกสังก็จะหันจุงกันเลยทุยให้อาตมเลยอาบสามีเอเลยสามีก็จะอิมมิกันเลยเท่เลยอาริละอาสามีชับเฟ่อันนั้นสามีเขาไว้อาปงจีเลยเฟ่ก็เลยสามีลักเลิกก็จะอีสิกสังนั่นแหละอีวิสิกสังแต่เด้ออาลิสิกสังแต่เลยค่ะมุสลิมเอาเป็นจังอีทุ่มโอจาเล็กต้มเซ่เอาวิจัยที่น่าจังเด้ออีจังเด้อนั่นแหละ suggestion advice มีก็ไปเลยก็มีแล้วก็อีทุ่มควักเคยยังก็ซาเด้อโอจานั่นเลยอีวิขมองอีโชว์เลยราจังเราจะเอาก็เด้อโชว์เด็กเลยขมองจะเลยทุ่มต้องกับว่าจังแล้วก็เอาวิจัยที่ตั้งคู่รำกันเลยที่เชื่อมกันไปอีทุ่มต้องจังก็ต้มเสือใส่ก็จะหางไงก็ละทั้งเว้ย second question มาจีบจริงหันกันละกันshort and crisp เศร้าสิไป
40 to 45% hen ojar ning no khire the rest ji kate khini ji nang yare All right. Ari, situation is like that. Do you think that will change in the coming week or on the day of the election or the final confirmation? mararang laka hi wi alung hile Any changes? Ari hi 45 ka thawi changai le de ni calculation ni khama tai gai fare Okay. ma tai gai fare the 50 ka zana na ojar ning no khire All right. Ning shere Q1 Queer Ning Mui Valley, Katomra, NPF Li Katomra, may sign a hang to take Haiwang. Kana Osada 45 Chingai ACW, Nahose, Queer Krenyo Shimrana, Chika Hang Miolo. Why should we re elect Queer Kushim Bashum again? Why should we support NPF? Why should we vote for NPF? Omega Kahang Milokala, Area Ruhi 45 Chingai ACW later, voters being political environment, he got had a lately. Support base ka thale li jila tyo me ka mention samilo question ji bang ning shi re me ju da ari ka da ko tom shi do ji ba je a he iwi thei gu ri ba a ka shi da ri elect ka sa ti surf side of ki wi bang ge ne ana ot sara ka sa won khai ka chung le fu yo ot complete mak sa le fu ana next ka ri ga ba ana ot complete masara leida kre work in progress ta chung leida kre ji complete safra mataira ke na chindun ni leida kre tang kun oping ni na address sa kai work in progress ke je tam ni chindun ni pam da kre area sot no ping hang kai je hine the limitation ni poja ke shimui proposal ra le awi proposal ji khigra ji ka west ripam da kre rijum no ping ni adamui bang emeria sit aga ana propose some yetre ran ye de kring ji next karu ka ba chingdun ni bam da kre rijum no bing hi emere sit ak sam bang le scheme na mamira project na mamira generation pay the ring phara kina enjoy sa ki jui sit power chair je awi work in progress rizang da kring next karu sa ka muk shoi chingdun ni bam da kre ya rijum no bing tanggo no ping sit muk shyak sam bang ra ke je muk thei muk sha bing ni ra hang ming sak ngai ne hi ba hi point number 2 oja kishim ni khiwi bang ai na he disrupt saw khiwi bang ai na ri react sang sak ngai rio ji ka ba ma isi 45 ching ai ri qualified sarak khai candidate chung go jang ai chi wi a rong ri a ra khane oja pressure qualified sarak khai candidate nei o isi ningam jam roi ra qualified sarak khai candidate nei oja sword pushum ra qualified sarak khai candidate nei yeru ina le shisere adamuri kamtha koi ri ka chung le sere supporters space ma thara ken le sere agana agari underestimate msa paing nokhi je agana agari overconfident mudina campaign mu nok pa ji candidate mai isi 45 we have heavyweight mangaw ga tough sarage ka isi we ankle liver ana kiwang re-elect sang sak ngai ogra ga jiba he chingai kendra ribam da gre jum na chung na convince sai ga jiba ba the limitation hire tanggo na politics neu gi ji chung le ma oja ga sim aga sada ka ji ga na hang da ramning moi ba na qualified samai ka re le shiona qualified samai da kum di le ka tanggo na ping thai gi ja ga le tanggo le sang mai thui ga je miya ga no oja ka sim ba shum he ka sang hira vere na ka mi no ka tem hira vere na ka mi no hina ina ning jang sa go gui ram ning no je na ina ka hang le yo da ga adam ma ga MBF ri ko to mai kam tha candidate kuira ro ja aja ram ning moi ba kuira ro jo ko to mo ro manipulli one of the most qualified candidate ni da hang re ram ning moi ba hi thaga jo ram ning ri to mo okay fine sai da ba ri compare sa hong ri ro ga yang se ne o ja ka sim bu shum na adam ma ri mi mau gra adam ri covid-19 gra adam ri tang gul lu jum na pya ga service sam ye je ka ti sa le ga gang jom ye je ga ji ba ji ra mai a shi sim ko na ma hang sa ra bai ka tang ko no i dum na ning gi ming yi wo hi ba hi i wi thai gu ri ba ing gi mi ran no
MLA kasa khaing chaire isi 45 chingai we history re ina trace back sara ka research ka sadam re ma kada kre mi ka chung ga jinara adamoi pes mi ra ga sakshap ka sam ing nok hene ka teda ka rek sara ga compare and contrast ka sadam re development hi oja ka shim nu chung mai thui da sami tipa fact no contract basis and now ga da ana contract sing khaji kuchung ba ma thara ga kupsang mi kachik da workers aga kni na compare ka sa jangai wo contract ji irima mi mane or arima mi mane opinion crashes kle or expectation fulfillment ka sa or promise fulfillment ka sa te mai kle sare ka development na ma tha mai thui sam yo ka da hi ka da emere he next ka ri sa ka ba 45 chinga hi ada mga phira ga na chatta ga ji shik sang ka chan ka chung kle china ari NRSU area reform da gre jum na bing na the bonggi gi ya ga liwo hi NRSU area reform da gre jum na bing hi aware sa kam sa gre im the tu re ka asin na the bonggi gi ba ba hi go kre ra ga wi delimitation proposal ga jam ma ga le ji ne delimitation proposal ga jam ba jre ga tha gre ji ga ba Pungyer area ba khi MRS sit kni proposed le da gre no hi ba hi oja so mi mi yer na da the sa re Asi Chingsho Bakribum the Great Angurijum now being he emerits sit kni proposed side the Grey Undak by chances high sarage. Ka reason nagalewo problem magale the crane. Problem budget key, the population Timwegam Kashomune. Kingdom Saura. Jena Asina population he Atung Bakri isi NRSU area Zero Kong Wagina. Ji Rakuiga Vasi emerits sit kni Unshoka Wisne. Isi replace Allah East Vakui. Chingsho bakui population ji tiong mai ka sangai ka MRS sit kni ungkui bai jine NRSU area na aware sa ki ji baba kishim na mi ga baba isi north pashi hi MRS sit ga mi ga no west pashi ri aga propose sa ga mi no isi 45 chingai ba isi north mang ya ga sara ga pamaura ga ji proposal no o ja kishim ba shum na maka sa ga ba NRSU area hi ka chung ba is fak wa jang bai khane ji ba ji la city is na enjoy ka sadam rida dang go na na khiu wang mu ji bai mne chena o ja ka sim ka ga ba NRSU area wang kum tha ga le daira ga na ji kum tha ba ji jingdun ba si wi wang na jingdun ni bum da ri jum na peng ni wang na kum tha le da ye ji wi ji wi wang na delimitation ni perspective ina a hi aksi ka pangka ga phara west wi wang na kum tha le o NRSU area ri bum da ri jum na peng wang na kum tha le ji ji ye hang hangai lasada oja ka sim bashumna nakawi isuri compromise sa khai akharam limgo idawna ana hiri compromise sa wei jiga chipa ji ten sun se te pali krajan sa se feedback remi ge idum na oja ka sim ne oja ka sim hi nakawi isuri sakra kaina ko khui miya gane ana kumoli chanhan mashim da kjik da miri isiru bai bashi wi chanhanina keng han baji keng de agno ka ana saran shokran ngom niran jong jom nirako shok pirako tangur emereng ka khai ng chaire yurwi bang yurwi mung go bai ma go bai chipem mi da kri men mi da kri jo ja ka shimnako chena athum gada hi ka saruni ja society wi bang nong na wi bang na phamira yurwi bang na phamira community centric development ni focus saraga kaza da misao gada ahi akshi ti sapsai gi baji I hangai jena second question baji follow up question baji hi hangao ga aru river adan khang da wara oja sword tira heavyweight ni congress sipa khu dong ri traditional pop peng le da green plus aram khura khokka sa da sa sei gi jim ya sang no khai le jena ara pop peng dharak le oja pressure vote peng matraktre BJP hi luring sawgada arira underestimate msa bai ji khuk tong ri awi vote le oja ningam jam roi isi rupai nong yerdan hangi kathali chance mi ga pharogo kathar ada ki ga sarak ni gra ja awi tungri high expectation hi isi rupai nok chung kan nei da green chena oja ningam we supporters awi support place strong sarake chena isi oja kashim oja kashim bushum wira CS osping hi oja kashim ni support sa tre madaira kaina
somder ga da hi ba khu ga tong khok ka sa da oja ka shim ni sara da tui tak ta kai ne mram phung ga da hi ba khok ka sa da support sara da ta kai ne ta khu ga jung ga da oja ka shim na sa mi khai ong ba mi khai chu ning gi shi plus MPF hi ba regional party wing chai second oldest in India ne chau ga da isi hi yul li like shipping issury concern living tribals we right tree focus sa da gripping example khu we ko tong li sa sa da ga yam dam ri khu ri them mai thui ge thang mai thui ge young intellectuals being educated person being he ko chung oja ka shim ni peking sa da le chena khu we thui sing up being long now we thui sing up being ko chung ga na support sa ho ga da isi ba da hop sa fi at least isi ari 15,000 changai na count sa da green isi vote peng here isi 47,000 ne ari 15,000 isi na calculate sa da green jiri plus minus ra pura jiri thada isi na count sa da green 2,000 plus either plus or minus ra gi ne jina ji isi osak chang sa da ni share okay ning share akuira krinyo shima mai sai na elaborate sa mere all right ara questions in ang han khangai wa chiling chang sangai re ari itum na yarui pingle viewers pingalang sat now karnao chung khala itum rang room itale na tumla questions prepare sami man salo hi kup sangawai 2 minutes each mira 2 jiga 2 na aru hiwa conclusion athang opening remark me or closing remark mi ngai athang just summarize sak ngai la or point mi saw sak ngai la short sala ga na 2 minutes aru 258 ta dale 3 or 4 li kup sangawai sare jena kuira Downy Sira Wayne Unga Ida Kusang Taos Arila. Nana 2 minutes Kumilo, closing remarks ada. Achala ka thui khai tamli awunga ping na mung dali laga atumi awunga ngalei ju awunga jina lo aying shem laga ngalei ju khumung ne ngalei ju future ngalei ji li panda klei ping with future ji awi pang mikli ana lo aying kham tha shem la ngalei ji ring phar mi ping ji ring phar aron democracy ka sung la kha tamai tranili itu mi shun kamet mi naga kapanga da klami ping he itu mu ya unga thane lo aying je atna ka singi atna ka shem ge itu mu kring krakle contradict sala na le da klaya party ji bing jeli itu mi shun ji mami pai mane itu mi shun ja atna mami sing pai mane atna sing la ka atna ka phning ai na itu mi future ja atna decide sa hong sak pai mane itu mu lo aying je atna meshem sak pai mane atna shem hai ga atna ka phning atna ning ka jang ai na shem aur itu mai kapini ngai na itu mai ning jangai na masih milak mera jena jika tha cak pangshap kahak singi dak le mi pa jiwa mi mang jina targam sam ko party jila targa sa ko party hina architect atna tong yek shoki jine shim window hil haira khamong hil haira room hira ka leira ji tong ji party na decide sane ji we ati sure members ping jina ot kasane MLA ping jila chor chak atna makan la kam sa pa ne jan itu mai yur itu mai ngalei hili relevant salaga na law ayin shem ka shapa party hili itum matang lak la katom saita hangai kakni point le itum we thik haya tam le itum nagang le hili itum le hili ashi kong thada long sak laka yang itum we ajon aveng ra itum shinau kya ka le rap sami laka atrocities kya ka mi kya ka satat laka yang ringang sak laka itum ki ka we incident ji bluebird operation ji we kia pam holi do wainam incident with paningung sayang groundly itum ko tongli ho shok la sa da chili pam sa ga sui sang sa ngajer sang sa naw la chili prang sa khang chon la ki pa kali mang chong sa na ga len le yang mi akui la randa la ga mi chao la ga ta da kringai na la chu phung ka ke le chao wai la ga uta putai na la kang yu la ga mi chong fu le kang yu la ga ngai chi pa le be thar ko da example sa exemplify sa ka wai da tum na ji tha la ga itum le ji ga tha cha ga shi Jaka jagashi, ogo tuli mo shoklak rang gaji ya, itum le mi khnam jagashi ot sak sang hai ji, mi kumon na ma phiaw mi ka pai unpardonable atrocities yang ogo tuli ma shoklak rang ji, ra shok hai ji ki pa na ka sa kla jiwi law ji ki pa na ka shem kla yang itum le naga mi yur hi wa sash mi lo atum me shinao ping le prenao ping ji le rap sa mi lo hit ha mi lo the order ma sa ngi ji de ko tong khai na hang pa pa ji ni it's reported. Ari Dr. Kaka Iralu na awi kapi khai Nagaland in India the blood and the tears ji wala ri li chang ser dak le ne hor chak khai je tong ni ma phani ngor tori kha chi pa ka ba ka chap la chap ngai jang
จิกท่าสร้างสักตะเคลียปาร์ตี้บ้าจะเลยอีทุมมกต้มลังใส่เคยอีทุมยูร์งั้นเลยฮิเวนก็ชอบปาร์ตี้ฮิลีอีทุมก็ต้มใส่มกพามกขยาจักชีนั่นน่ะมันยังจังแก่กันเลยสารเลยอีทุมขกขยังก็ซาดะสามท้าคุยแล้วก็อีทุมไม่ขังกาเข้าไป the right party จี NPF เนี่ยฮิลีก็ต้มใส่จะฮีขังจังซาดังสังไงสละกัน Alright, ning Schneider closing remark mi kai van kuira so mi mir ong shili no closing remark ku va ta midle. ก็จุงก็หังไงเลยนะอารูแพลตฟอร์มฮีก็ดัลอิชิวโฮสต์นะ closing วิมินิทขณีใจแต่มินิทขณีวิอากาศสังเอาไว้มาหังก็ไปเลยอ่ะตั้งอีทุมนะมาพับมาตามมาเด้อ NPF ฮีว่า regional party สายเด้อ development คีก็มาเคลยเทียงเจงให้กงราก็ท่านเนี่ยเด้อ campaign สัตว์เล็กโหไม่ใช่สังลักก็เลย BJP คอนเกรสก็ท่าว่า national party สายเด้อกงราใครท่าเด้อเลยยอง development จีเด้อมุตุยกับปั๊ม party คือลีมันก็เทปิงลีจีท่าเด้อ brain wash ก็จะเลยเด้อ no อาทุมจีก็ปิกาจิมนี่ก็ไล่มันปากเทคัมบุตรเลยเร่จิมนี่ก็ปิกซาสาเร่มีลี brain wash ก็จะจังอินเทอร์ลักเอ็นฮังเกจิบ้าว่า1973 I know how look down for the last like 40 years katahi RNPF ruling round 40 years katahi ba ruling party in rule sako tangkhul ngalehi ruling party in krako maringpha ruling party in 40 years ba gaji na thumaringpha chine si sangpa pha ma ji lakalo zena Our ruling party and a ruling party, I mean national party and a national party. Sorry, 40 years the national party in a rules hakrako ngalehi, Ukul district he. Young. G not on a tester practically. National party 40 years Surak Hivering a Pakak religion not there. Our national party and a regional party way. Kangate, Kalangaregazi in a hang for it. Not Mizoram is Hasare. Achurasung the National Party is Materang is state co. Manipur economy he Asina Jume the Arizatale. Young Tamil Nadu is Hasare. Tamil Nadu Achurasung the BJP Congress Kajina rules Hakasimukirangaji. Tamil Nadu go. ADMK, DMK being a regional party in rules Halakrani. Arihi Tamil Nadu Kiglajika. Computer scientists we epicenter ne produce we computer scientists jong kala film industry lila Bollywood lila chumai da Karnataka le Tamil Nadu state regional party na kamu jong Sikkim nganai la khai natum Sikkim hi Bhutan manim ko Sikkim da India we state ne chili Gentok li kajigta sikiana ga singbi yoti kai re kayang lo simji Manipur na ji compare salo Manipur Chalagwenda National Party na Mungkra state he in Ara Sikkim compare Kasal Sikkim ko hoye aju BJP Congress Amimus Haram Asu regional party na Mungra the Therefore, Minaka Pigdra Hang Jiji Mush Sanglaglo. Regional party is the best party. We have been so lucky that we have been in the democracy country. Democracy country liver no we think chang Jisakawai. No we party linkalo the country in India. Then itum luckily itum India Oktik Sahil, lucky Mahalaka Kanitukulo, itum ikratu party linkalaga, itum interest and Otkasa, itum interest and development quick raji, chin best ne. Chiwangana aju best diva, ishing a leliva, NPF, hina best sare, Kala hina development kurara, Kangate party like Cheham atam tandi. Nali Kachhamji, Mili Kacham ko Miri Rexon Komong, itum Junkume Hakumeli Kacham atam tandi. Kare with you guy 40 years sing China, itum Chirapa Pomra. Development you made the Hak made the cross jiga, NPF in he hung the wow, Nishilaka. Okay. Ning Shere, Gura, so we were on Shilino with closing remark. Talai Mere, Kanawasada, Gura Kring Oshimran, no closing remark. Hangmila. Ina, why the people should vote for MBF today? Based on a closing remark in Miyawge.
MBF ri kiwang support sara jiga ba idam ko tong na thei sha da grene idam nakka no bing hi atam ko sanga idam we movement hi rashum khene chidao ga MBF ba sin open ne shi we article 2 cross to we age re shengna kina ishi honorable and peaceful solution kuira ka ba ida open ni support ka sa political group ne ishi we see ripada recover jri naka integration thara kina open ni support ka sa group ne chawgada nakano idum khok ka sada idum na pan se jai ka ba idum we rights idum we mashun ji paisa raga idum na octurum se jai ka ba peaceful coexistence se jai ga MPF is one of is the right platform ne gi ji cha da hangna I je ne shi change jena very in a here we fund disparities development equally mutat madagle to jira MPF tribal we bang ninga da isin ang ning da green jenan raselo hi ba hi open platform nei MPF belongs to the people idum na hi mshungui vai mshungsok vai sa se je hangai jena delimitation hi are le da gre infal le yeng no very river 18,000 21,000 28,000 di paisa raga chui kiga in 2011 ratio riba ga ja da emere shemgui da green whereas ishi kupung river ishi 44 crore jiga almost 47,000 ne chidai ga idum river emere khni shem by the grade emere ak ma hai mi da green je ne MBF na ru chat ta riba ba ishi na ru hang da riba ba advocate cha da riba ba hine ma oja ka shimri awi pekri social workers lawyers advocate kutung ga na peksa ra chat ta green ne atum ridum na namjang da gre oja le shori dum na advice mi da gre MPF we interest pa ba higo very ri 22,000 MLA aga ga ba kupung ri 22,000 MLA aga se kajene very ri 30,000 MLA aga ga ba kupung ri 30,000 MLA aga se sine whereas very ri ba 22,000 MLA aga isi uri 45,000 MLA aga da shem gum ni ji it muning jang mane jen MPF ba equal share ba ji ratio ba je ngai cha da sa se gi ba hi isi wi propaganda ne jena kanawa sa da hi hang ko ba we tangor society re irrespective of political parties society wi ba otram ngu ga da shok ta ge society na ning shi gi ne society na psychology ngai cha da respect sang sak ka vote ka sang adam ne se ha sa ga jak ra ka ji pa ri sang ka phara da ji pa na I thum wi wang ki party na kapiat mi ka phara ga je se sak 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 ka mu chuk sak ka sang sak kai I the mui vote thi khre mai na mu yor jang sak kai ne paisa ai na yor ja da kre o hi da ka de hang da kre ji ji mom yang ai ne ka shap na dang da se sak 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 ka na ri mi khai na wi mushun rin mushun vote ji no wi right in the viron no mathara ka na sang da kum shong candidate ji ka bangaron no ung nau ka ta ka ba bre wi pang ri le ne jina Ibahi vrena kipari kang sakka pharag je abang ran pingai re ta ye shankui china election krahiri dam lekishi madai sang sakse idum intellectual tipai the madai kang sakse idum aga ina aga kaphak shi reasoning leng room ra society wang pham mai thui gi bahi shamga ga waisa se election krahi na idum rot mrat kon ka jam guirak waisa se gi hang ra tanga we ni share okay ning shere kuira kring yo shimrali closing remark talai mere panelists being wena hangi bingji mai sign mathalan hang misera in a prepare sa khai pingji wena ara itumna questions e yarui itum ragzib dak le ping wen kala online le kachi githana mi ngai le ka mi mirano mature sala khai janin sala khai questions khuire he prepare sama man de le laga shi panelists ping la chodai re hili sang na pamai chen ishi 2 minutes break khuira ga utili interaction hi questionnaire hi resumes har chen ishi aru hi 210 ta de 212 211 ta jamar 2 okay let's say sorry 315 hili resumes hak vaisa se ishi questionnaire hi ning share Welcome back. Aruhi 315 or Zagdadle. And ituna ara
panelists katum resource persons katum hili athang ashi katum number 2 hai chili beisa laga or topic hili mi hai topic why should people vote for Naga People's Front hili beisa laga kachigathana ari rakazip gai so now karnau bing nuena questions or comments mi khai lega wa na tumli prioritize sangai na tumli questions si khuirege laga online and rather clipping when la khuijira laga itum programming chang sang khai sara yan kachigathana atam khui ngai lega wa khangring ka milo tumli mic pasami ge Ningxi ita platform bilatam khamiwa kresa da issue ajiwi oja thumli iwi khya khimi dale I ringphapam ka sane khangkhui naw ne in aruri hi vaikhang ka tam nalong president sa daklini aruri ocha simra okay thada simra joge ali kresa da inang hangi ji question mahang rang laga ali in thada jangkhat iwi matai khmi khya khimi lu shitale hangdak le na ba nani khni na mathada mam tumim ne kamshun mam tumim ne gi ba mnim ne ka anagradis mi khang yi kala awi party ma khning li la ming yi phung da mi ga hai inang na khui sam bang so chuwang inang li sot mi dale kharesa da you question na Naka People's Front NPF in Naka wibang the Manipur Assembly li 2012 li sang bog officially party atang we oja na khangji mapting rotor ka officially NPF na Manipur Assembly li kazangi 2012 ni 2012 when ha pog laga achakum mi last session 9 tang the assembly li NPF na nagawi issue li question raise sa gai mapting mun ka khania li itumi naga ka tong li cover sami dagle itumi NSN ceasefire Manipur li implement sami khwai da khang hila NPF na mahang la itumi congress MLA akhna kahang mana khoi yang khoi sampang ka thumali 2017 we NPF we election we manifesto li district kathar grade sa haji rollback sa khwai ji manifesto akhsa da kasang in pak khoi sampang Jui maramli assembly li mutui sanghai akslam masakhwem ne kala jui maramli press conference pam laga after the election press conference pam laga yaruli media we join ka chithai kala election with li hui maramli khamtui masala amne khamatiali HAC bill hi HAC na itumi ADC bill hi 2021 November kadali lera jathana jili draft salaga October li maide jili kile salaga tangkhu mayirang la longna organize summit town hall li program ko kai jili inang na ko sambange jili oja khishim oja lesho ina oja Alfred ka thui jili oja Alfred na ajui ADC bill hili oja lesho ani ngurum laga ot manga ko khini gi ana fair salai mutu sangai jili oja lesho na oja Alfred mazang mane gijila hang sang haila masakwe mne so ani khini da akhna chairman akhna sub committee wi chairman so I think ani khini da equal role ryoka giji ya je da phap ta khui China HCCV chairman wi leadership li chairman hi NPF na sadaklen oja lesho na sadaklen so atum bill je draft side ka bill ji tepal sami khwai wang the Manipur government li khilek sa je tharan tepal ma sami thui ta ka NPF na chairman sa laga itum nagawi wang tribal no wang itum musuni wang dang ning mi dak le party hina tepal sami khwai wang the Manipur government li khilek sa je tharan tepal ma sami thu ta ka chui wang ina NPF wi MLS bing cabinet li zang dak lebing minister sambang la pam dak lebing na chuwai na resign sa tu or chuwai na agitate sa tu kisba hi question sangai
그나올리 아탕 이시 오자 큰이들 항매래 NPF external force masang lam Nigeria 지바지버 다다 이왕버 선사가 나오다 되어 항덕을리네 버 미그동 그는 되네 땅고 나오고 동 그는 되더글리네 이 항그제나 NPF 리크얏 머닝머니 아당 이시 오자 소미 메이어 난 항 이시 external force 진라가 atom liting ka shaw adwata the threaten ka sahi isina maning ni jere tachi yaru wang ba pung pa khwai statement do khui yu wang hanglo chika in hangai da kli pana ba yonai ra ara ithum musung khu sek ba hi chhon hang sang sangai hang da kli na ba NPF imam thamani NPP imam thamne BJP imam thamne Congress imam thamne ji hang da kli manim ne ko tong hi ma thasar ka naka nawa ka sa da naka people's front hi li vote sang mi log ba hi ba mi ayo 이tum voter zaksa iya miai ke tada external force sichinai laga itum na maning ne baje jijang jiba mahang milo hangda klena ba yaruli hi chung ka pung pang sak pai jena musung kui pa le la musung kui laga matha ka me apong baje sungfu baje itum manga khung rum sek jiba hi i ji hangsang ngai ne athang nani kini na je da hangau da ina tada ningli tada challenge aga sajini tada ka external force ma sichin manager taga ajwe election hile external force sichin zaga nani pa maningla nishik thum pa maningla NPF hi ka kapi ka party na gi hi nutum accept sarla jiba hila e question hai mingai san ningshla ga ning share queer ring papam ka sarli Arui question raise kasahi kachung delay jina shi kathumna yang laga hipahi ina chara ga jibing jina shi nang yer kang han kamilo or akhana cover tong sak baila la sal na shiu ka cha aina khang han kamilo thaka please take your time ring phabam sar question ji bang ning share first question je q bang ina MPF na Manipur assembly naka wi mramri question raise musado mum tu sang do gujine chibaje ina hangoge naka na isi naka na government of India ri tok kui da grine tok kui da gre he ka tha gre jika adang khang da wara prime minister level li kui da grino framework agreement ri share sovereignty da sijin da gre tu in the this da sijin da gre he nation state li huida grine federal state pari muning mune chinara hibahi tada tangku nok to phapta bai mai bai wangi na mai da hangawe titier samai da MPF rika da gre MRA ping hire framework agreement he safe landing zone in high bai Manipur parliament Manipur assembly li unnecessary problem create masaro gjiwi directive political understanding aga lejine arama Manipur assembly isi MRA pingna hi dam du salla sender shagarar gi jiwi chances se chotrage matu da gre ko je within Manipur li dangau gi jina chungmai madaira ke na hang da gre je isina framework agreement isina mum tu rak salla mai dei basina framework agreement Manipur dukai ba yaroi da she habok khane Manipur integrity dukai ba yaroi da ta isin mum tu rak salla sing rongga khudrego mutuni je kyaga kiksara unnecessary issue framework agreement ne satsu ga ni jaw ga arongri understanding aga mum tu ro jiwi understanding political understanding aga shape khaine whereas ashim mum tu mune da amit charim ba sambangra mum tu mune da Narendra Modi rim sambangra minister ga tongri ba sambang khaine wo ka MBF na mutigo party ko dong wi mutun na sir awang ba new mai na assembly rim mutigo jiwi kre ra ga jigo oja semer na mutigo oja semer hi opposition ni pam saw ga da parliament assembly ji atamagrian storm sa jinda rocking on the floor ka ja dam social media hi cha ga use sa samde jen awi crypt ji chungam sambang de whereas awi crypt ning jang ga ri ra kui bai fui oja semer na question raise sa kai critical question raise sa kai ka chung le de tang go na ba jim them de
이tum 뭐 되고지 자 세면에 기 question 리사 그다 그러지지 집빠진 놈나 닝장 근놈나 봐 그리 봐이 MPF 너바 머니푸르 어셈블리 리멈디 살라 인디언 파르라멘트 감디고 Dr. Lorhon adang hangora Dr. Lorho fozena 2-minute committee 3-minute ni form net nagawi isuria mati hujingo itam tribal we concernri aji sanderi buring take kadajira ngeng sakta kreji kipana jine Dr. Lorho we awi initiative sangde election commissioner of India ya na we head leader in the kabibayo jibaje ta assembly dira mutwi jibajiba ka ma MBF MRM mati wiri asim mati tina mati mune ka party representative in namya kana pa convey sa jiba jiba Dr. Lorho na ba Indian Assembly ri mathara kan matu sang jiba jiba je ignore sang sa kai go tang go no ping to ri question number 2 je ceasefire he Manipur le extend sa pai ram sa pai mra ge je MBF pa na mum tu ro oja afret pa na matu ge ji ne no question number 2 ba ji jiba jiba kingdom sa ora oja afret Nada ana kamtha point sa dakreje idum ba ignore sai oja afret thi youngster dynamics hara kaina ana hangran hangang yi khangba je appreciate sai wo ceasefire we mram ka de mram ana opposition ne muti pamau ka da ana muti vai kamti pa je myangai whereas MBF the mumti ne the MBF siren sa khai muni no MBF ruling ri jangau ka da adang khang da wara akama Assembly bamne jiga chu ruling meeting ka bamre ash hipa hi the party meeting ni ngsan ye sai wo opposition namum tu salla arong ri kup sang khai chung mai de khiwi wang ga jene ara initial coalition government form ko sadam ni hien dang dan si respect sa ro ge boundary wai wo hien dang da si respect sa se ge boundary wang ro wo jinda jim kai ro pai ga wai wang jaw ga asina isi interest respect ma sa do ga isi pura sa ga si government force sa gi no government formation jasi government ruling masar gijne asira jiwi risks layout da isina no ja damne asira respect saibo isina cabinet potri mung homode MBB basi ku chung sambangi MBF ri tutless tiger der hoiwo MBF am chuk zak jinda step mukui babamne ka once actually ku khaje stand sa isibo chawgada isina ceasefire we roll jira mak sam nimne ministry of home affairs kaya ka siba sambang gre jinda yo thaga muni police firm ning ga hire kaptang nok ga asik ta jin siwi ning ga jangla da kipana ba hangre jina wo ta chipa je MBF no ror mu gni da ma hang sak nem ni ror isi wi ror ba khuiran je bam thara ka ni khui ko no wi ko to mo question ba je new district creation hiba congress wi atam ni sa khaino 7 new district ki hiba hi procedure mum shungna Thala kain hangau se procedure mum shungna sa khaine India we constitution ni hida dal ligo state hi rename sa pai jine recreate sa pai jine article 2 of Indian constitution ni pa gandum sampang be jena within the state district create sa ra jiga ka tha sa jine first committee form sa jinda high court we just na jiwi committee we convener sa gi jinda daga asin na research sa ra proposal mi sangi jino proposal ji house ri debate sa gi jine House debate sara ga majority ruling basina call hui na gi no sashi ga da shi grada whereas procedure aga ra follow sara overnightly lag wa shok khai no hibahi election we campaign aga sa da shi jin sa jine jena arwi re hibahi supreme court ri case pending sa tre jena politically governance system ne politically misgovernance lega problem lega supreme court ri thursang no High Court teacher sang no jena 7 district creation ba hiba Supreme Court case pending saral le de krine hiri MPF na party de na cha ga initiative ku pai wam le na Supreme Court we order ba jeng na gi jine whereas isi MPF ajira shong da ukrut division da tatfi ukrut division da zatina hi ukrut division we election in jasha ka sa da kamjong le in sang no government na komjong da le da kreji officially recognized msarang election commissioner of India na officially recognized msarang go hiba jena hiba hi Supreme Court pending le fu da krini chiri party bing na chunga initiative ku pai cha ga mlim ni da khu jena no comment number 4 ba je hiba hi thalla gen hangse tanggun na mangi ojal le shio ka hi sing na HSC with chairman muka ku sani jiba pir ba him shok pai mane hirimmaram ko chung gozang
leisio na chairman ka khuya weda shokhawi jira maning mane oja afret wi kung jon ku chung zangi chiba je ignore sare sub committee with chairman sa ga congress wi awi correct spring ni ana chung convince sa wai go oja leisio na convince sa ga mong song gi chung le go oja afret na convince sa je nong song no 전 이듬바 탈락인 한게 히바 오자 아프레트 지가 당고 나서 오자 레시오 지가 당고 나서 오자 아프레트 위 인트레스 오자 레시오 인트레스 이듬 위 인트레스 키그라 지가 조 히사스도 이듬 거 세쿠이바이 마요 언더스탠딩 아 레바이 오거다 비루이 프로세스 가 사히 뭔가 바라킨 사쿠이바이 해네 저 애드밴티지 장에 지바지바 오자 아프레트를 이그노리스 사이고 in the meantime 이듬나 이그노리스 사 브롱기지 오자 그심노 히가 샹 사오거다 Sinaru Paranya kung Johnnigo Sertico and Sinaru Parani kung Johnnigo Kuyong Bingo Yong Jine Chimang Maning MPF MRS Bingo King Tum Saura Central Liga go Lupi Gasaigo President Nika Sambango Hipa procedure mum Shungture Ishin Misang Teperum Sami Dui Miyarabai Mum Yarabai can cut with Lori and got Tepper Sami Hijino mum ya salla governor li reflexa gi the governor president report sarwo chi follow musam no jina oja afetri mutidera ke ka awi mutide ji ka da achu with them hiri opposition ni adam sambang na ka kiwang te per musam I do the kiwang question raise musa to the facebook re whatsapp re kan exactly wo ji an question raise sa samni je pharo wo da tang ko no kan exactly de hiba ta hiba Tango we interest naka we interest tribal we interest yoga a chika hyping hin adam we shap kasa hene next kaki jiping jin adam we shap kasa da idum we article 371C idum we rights constitution the insurance ha hai ba hiba shap in dang da idum implements ha vai sa se ji hangai last question number 6 ki we wang resign masa do gujine ATC peer hi 2021 hi Tepper Masag Mija Kiwang resign Masado Gujine. G question budget MPF Mang the post Kasabaji fair Masamna the Quiva. Question budget tribal MRS Katon Kiwang resign Masado Gujibaji Hangijine. Hibahi irrespective of party. Hibahi BJP run no Congress run no MDP run no tribal MRN Gajikadon, the same question G. Sounds of Naibaba, the post sounds of Najine. Jenna last other external force Gajine. The Adam Hangdawara. Aka kaniri history jipajiba kashali heda move no kashale jipajiba kashale wo kingdom sawara isi 44 we ari emere bahinara tingina kadamu history le oja som daina panga her history le to hiba election ni tiumiga misunderstanding mathara ga namung se kuidei ga hikta he shok charpong jina ina hangai point bana bahine party we perspective river kashapaina dangda free and fair sag vaisa se Mr. A na Pina atom no kuchi batang gui record problem sa ka ji idum problem meaning money ka idum na hang da kripa ba kashapaina dangda mani bor message sai maser bor message sai green election by focus sa se citizen centric by focus sa se jo hirina Matara kaina muchuk krikrika saya sakrika hipahina itmoi bang represent sa ka phara ga jibajri ka panga sak kaina hin in hang ngai point baje lasa de hi hang ga tangau ge voters pinguri rak chungok lene vote aburi 5000 ni roga ba candidate baje ka khaidam taran ni ot mthadam sarar mrako jena candidate tri yon ng sak takre hira voters na chung yon sak takre ne jena ka shapena dangda attending na pe sara misalam kuin sak ngai ne ba green election ge jipaje fair sara kaina no we vote him yor zara kipari mung sak ngai itmui wang kipana sa ka chara ge jipaje mu chukri ka se sak rik ka mathara kaina ia vote ka sang sak ngai ji hang na ka tangau okay ning share kuir karing yo shimrana questions kuchunga je mai sai nam thalai han ga mere ka chi ga thana nga han khangai lefla tom mi ke okay bangali kharamilo hikta kuman ksagatam hi khamyu wang ni shlage kala aju panel samita klei
my most respect yang nutum le kala mai kring yo the man who walked the talk yang and the dream de la hangeli aju election you free and fair sang sagre green jar sa yang jana ju aju hotsak de tum action and approve sa le jana appreciate sa ya le kita khunu thot ka zang ba ngai na itum MBF khang ji rari ji yu shit ka sang le ye jana later kle ishi oja khni li la tra khni sha tam sak shok le hida ta rak mi wa jana issue host jana ju ti ba ji in no tum le question abu raise sangai jana ju ti le ko tong khali question aka the 4 questions raise sangai firstly Mr. Downey Raikhan the first question raise sangai na MBF na government li zang laga ye really much thailala along le otra kha sat le ya government nge chek vai kala hida ta masak vai mai din sa ta sat le jim masak vai kala house li hida ta sat le jim masak vai ta tra kha hange ta na hang ta le ba legislative assembly le backdoor vai isla it ari itum tra hange rules of procedure reina conduct of business ji chong makan laga khunu gaina like a backdoor thada kasat sang laga house le pass sa ka bai shong fu le isla le ka teo mi ta hang mi lo thengai yang jena khunu thoda ka sa ta indo brinera ka sa ta na itum wi ukruwi nakai sa ho challenges he economy hin itum wi real issues sa le ka no wangwa itum wi sovereignty or integrity hin issues sa le jibaji ne le question raise sangai ya jena second question hi oja somi mo yara awong shili yang as a former ATC ka sa ta ATC bill here, itumui Constitution Article 371C li already given ni, jang. Itumra renga, itumma paranga, it's already given. They already given hili itumna another demand sa kawai leila. Mi guys li itumna milo to pota kli mushung ta leila. Taka hi itumna hima mi tu ka itumi kisa kawai le, shongfu ki le. Itumui Constitution here, legislative akana, void sa ka, assembly akana. Discriminate sai ka it will constitution with guardian later claiming la high court or supreme court and supreme court valaga chili house le hanung li gi jimning la taka ka ta itu aji ATC bill hili ishi yukrumang tangkhumang na lungsan langen na tangkhul we bill da at some li shi jin laga kisik tha mi na khang tha ka wa election propaganda we wang ta campaign sa ka wai we wang sa ta kle da shi tangkhumang na sa ta kli ki wai na le Jandial Senapati or Tamelong or Jura Jamboli he in the sector claim Mishamni. There is in the issue in it. Tagatum ATC bill hili aji MBF campaign kuchunga he Yuri issue Kala ATC bill hili campaign satle. Tagatum we real issue he itum ATC bill by hing Tanau says la. Itum hili hakame issue border claiming la integration or itum sovereignty border claiming la. Tagatum Allah Kavak Constitution he 371C he portale lakvak na itum we solution portale itum with double standard growth le maite or for example hiaka oja lisho na oja alfred na lungsan lage na tribals MLA ko tong khok khru giraga ngerda kle CSO bing na lok lungsan lage na ko tom da kle ATC chairman bing na itum involvement malem ni itum mathem ni da shoisa ga lai ga ka shoke ji thum thi ser li yang thaga je ka thai phap mak tha ye misunderstanding cha je teu ka ka hang mi sak ngai then the third question li oja khring yoshima yukru we gender secretary yukru unit ya candidate na sara shum khai le you live a question ra sak vai male ni candidate da ko we capacity na ot sarang rok ser khai ni jili kisa ta chim sama kisa ta him sama ta question ma sangai ni ka MPF we tada office bearer ka sau kita kala MPF we planning li zangau kita MPF we flagship program ka yeru li chithemi yang la aji thumna regional party le support sa se support sangi support sangai kala itumna example lo khidele like Sikkim like Meghalaya like Arunachal or like Tamil Nadu ta hi regional party hi state regional party in the majority form sakbai sakapai possibility later linda tumna kala center why na direct fund scheme ung liji atum regional party na khuilaga near ka pai possibility linda whereas NPF yet just regards to Manipur Nagaland liver possible sai NPF le support sa se regional party na rules has possible sai
Manipur li MPF li support sa lagay tum ki sa kapay apong li. Manipur li MPF is just for specific certain group of minority people nda. Itum naga hili population ay nakila sa la. May din chung may card li laga. Da hili MLA na ten ka lagay itum majority kusha la. Chang. Then itum kan na pom lui re wa ang sure na ta. Da katay funding year mi pom re. Fund distribution ni discriminate say here 2017 we report ay na shock kain da. To julik sa ta ishi MPF mung ning ka to. Ishi hills MLA sa ta ay fund distribution ni discriminate say re. Kivay na hills area li himang ni tamara to. Sa ta at the end of our last early 2020 li winter session now li hitai ta sa ta problem ju shock ji ni. Prior to that before 4 years li tum clip out play. The other later clay MLA fund now ji miyaza ga satisfy sa line pom sala ka ba they to me obstacle ji ni jena NPF with flagship program akhamang lala hami sangai itum na NPF na sami kai jal jivan mission ka school week da hi ta tra hangai ri hang they hi ba hi wa MLA makal la kisik ta individual ka na ministerly through minister relation li la khung pai possibility le wo ya jena party we principle MPF we why we should vote for Naga People's Front in the MPF we party principle MPF we as your constitution miyangai ka within the Indian constitution da ji miyan na election rak tan ta MPF na cabinet ka khyatam le MPF na MLA ka khyatam le atum I will uphold the sovereignty and integrity of India ji khmya de ya I will uphold the constitution of India he NPF miya na aji election li Indian electoral system li ungzangda whereas NSNIM wa itum naga wa as a naga constitution except sam ni site thaka when did NSNIM endorse NPF to be their political party leila okala NPF na naga support group ni ka wa NPF candidate ma khning bi hi naga issue li support ma sa thula jing hanga sanga yang lastly NPF for naga people MPF for peace and lasting solution. Yeah. MPF we naga NSNIM talks na government of India we show hiva MPF nam samde BJP naksate. Aga BJP hi itum naga we wang lang ning mitle ka ba. Aga itum shongai na BJP MLA chokai problem malai gi maite. Mamai achi itum naga issue li serious salangai no khimi dekle hiya. Only BJP nda. Ta atam sanga khaire ka thadachi hanga myoron no cha. Oh, kuni thoda kasada, kala entrepreneur kasada, no iwan wa itumi as a naga youth iwan kuni thoda wa kasada. Real issue hi kile economy na real issue sa talega itumi naga sovereignty na real issue sa talega. Kajaba na ayar wa no khongsau kita itumi economy power malay tu ta itum whatsapp sa takli miga le exploit sa tali lazy itum ai no witness sa ser kanya te itum na naga hili kung laga itum nagra sovereignty sampang lala open market sa kai taran ayaru na invest rak sa tam taran itum lan pai sam le ka invest sa vaim le ka or sa kai itum exploit ong sa pam le discriminate ong sa pam le sene economy issue ba hi as a youth sa da hi issue ba na hak mai de le ka no wang wa ki ba na hak mai de le kai islang ning silang here question chui bang reme twitter atang ina alungli otsa dak le dak hangje sorry are atang hang khai jine coalition party li jang ho da itumui ning le itum na sa ngai matui ngai kya ka le sa la na ina phaning dak le ka pai ja ka ma pai tu da certain khi cả maya khong rok a hoi lung lei pom dak lei sau ka da matui pha hang khi pha ji ma ji ka pai mi tong khli ji thei ka pai ma sa ka pai ku chung kha lei ara hi wei lung hi le atang la mention sai ra jang ministers ping li New Delhi li ka la ka itum we khi ka represented MLAs ping na khrajan sa chat tak lei mi ping ni sampang chat tak lei ji we report ji wa ngalang lang da yar li mung mi tu kada itum he ku chung jang ma thei jin wo chili atum ling so la ka ot sa chat tak le mi maning ka ba itum hi saira hi ping hi li sampang chat la ka itum yur wi wang itum driver rights wi wang itum mishun wi wang hi ji da
atum na chili plans and policy shem la ka washung khawai yang mang patlak la da wasing kui khawai jiwi policy yek la ka sa dak le pa je ba itum kuchunga hi mathai gi wo kuchunga na more than 70% itum khuni thot sala la yang mi kuchunga na social media li viral sar high information mang pa chi pa hui dak le no ari hon mi khuni thot kuchunga hi tada aware sala ga na khlei la kuchung khala le pa pam da le khai we take quickly we observation le kuchunga na jiwi up to date information pa ji awareness pa ji ma le da khlei tada la thei tada thei kui chi na ja kuchunga na wa tada viral sa high news mang pa ji viral sa la ka information viral sa tak le social media la sa tak le mang chi chỉ mang chỉ bao quy là cái chỉ mang chỉ thấy quy là cái based on that information itu tụi mình cái thằng ping là bài party là bài ác là bài based on that information jet sao được lại thôi là cái chỉ là shan quy và chỉ là thấy quy the other way small example aka itu một tông là thấy hay quy other way HSC bill hi là example aka này hi we alung hi le hi mu ku shok rang là cái ot sa sa khai cái tông cái itu ki ba là mà thấy mình cái quy shok hai tâm Israel social media li viral zal khai tam chran li pa khui khai tam chran li oi da do draft sai lo mo ki ba ji tum thei khui nei la ka ji we process je ji marang ka atam ka sang ka assembly li mom tu sang sala la ji ot chara khai ji tum ma thei le pam sai wa ki ba ka kha ra shok khai tam chran li i tum hi ka thei sang ka bang nei ta thang na hang da le da back door sai na sa khui ka pai khlei la mom tu sang lak la ki ji ba ji mom tu sang sai ki ji maning mane ot ji on the process an chat tak le nei jana atam ji marang la kha he quick vai atam ji marang la kha atang hang dak le da unnecessary disturbances ji mara vai problems ji create masa vai saran ji va sa da le itum ko tong ka ma thei to the as wat lam salak mai de ngarer mi re la akla mang rer chat le mai de da khapning la phning pai la ke ka fake pa ji va khik le ji la ka alung ni va sa da kle saran ji va sa ching da le ka la sa ching fre da hangai kha khni pa ji le entrepreneur sang ka sada hi we kan khana I we mirin li hi na effect sada klai I we society ram ngalai shim khurli effect sada klai economy hi we problems hi mushun ngaya ta da chu kham chu mzla ka pam mi nei la hi we lansing rin we kachot ka jang hi I we mirin li la rasa zla ka as da ningai ma hui la ka ngthorng zin ka da sa cover da juk mutsu la ka pa min ta hi itumwe your we issue lai dak lai kala ari tumwe economy we issue lai dak lai khani ni hi ka jibana I wang important sa mai kla ka jiba hi ka sak lai ke khani ni hi equally important ari ri in a ring sa khwai ma lai ka in a ot sa khwai ma lai ka government officer sa pai tong sa pai maning employee sa pai maning ne khani mang na sa gi jini kuchung ana ba itumi economy lansing rin himam tharang la kain dang da itumi nganing khui kwai opportunity jim sa masam phang la pa ngok sat da ni ta hi nganing khui kwai cha kwai mang kwai ma lai ka mi ku mo hi ta da zak shi wa cha sai ji la pai lak te everyone each individual is capable of killing another person taking another person's life if the situation compels tang kha le te upai ma lai thu kja tam jran jili cha khwai mang khwai ma lai thu ja tam jran jili more ning la ra sang ho more o la sang ai ho mu shun ji la phe nai sang ho I thiau re ja ka wi wing sot chat tak le ya mi shit la hang sot naw ba ji la sat ta shap pe ni mi ku mo hi ari win ning he no ma ra gi ji la ka situation ji na li compel sang khai tam jran jili na jik tha o ji la sang ai ho ji ni no mu shun ji la ma lai ho ji ni economy lansing rin ma tha tu ja tam jran jili tarka sa ho ga situation ji ni tum le compel sa la ka itum mu shun hi la hor hai la ka cha thau sai gi hi la shok pai la ka ji ne khat la lui da phaning la ga itum we your we issue ngarer da kle hi thau we da as hi pa hi na important sa me or hi pa hi na sak me da ka hang ma meaning mane khni ni chi equally important ariri we tarka ka sa ariri we what saran ji la sar promote saran ji la sar kala khnau le itum na samphang ran ji wi wang ji la itum compromise masa pai lak mane chi sa da sala ga na hangai
question sa de kle question sa mi de kle ik to khni ani khni wi question hi na laga ringphala ke kala reig sang ji hi tara krai re kuni thodu anung lila thekwa lari ka pa chukhamas ji hi tara khale de le ji hi thekhwing sake ringphala ke new question ji kala question ji ili ngahan de khale particularly ili ngahan de le question ji na article 371 is a constitution, a law in a constitution, and that has been already given to us in the Indian constitution. Why should we need another demand for that? Itumli mi laga leg haiji kisada itumna another demand darka asal likla bang shabji itumli mi haina. Now let us see article 371c li itumli pailak in migahi 371c para 4 rang tiliki migle all scheduled matters insofar as they related to the hill area will be within the purview of the hill areas committee. Pang sabje milak hainda article 371c kigla jiga hill area committee hini. Hill area committee hina kiji digla je Manipur Legislative Assembly ne. Manipur Legislative Assembly hiwe aluli kapfungli related sadakle finance no jingkum akoi plan no jingkum phangawe plan no hi katong hi hill area committee na ngasan ngasan ngaye ju atishu da sar kajiwe pangshab hi itumni meeting khaine la. Now why demand for it again? Kisade he itum demand sa lusit kisikla it in atang tego mention sare article 371c he li constitution is sang hai 1972 li mi khaine kai hi pangshabi itum li mi hai la ka itum li ma mi lak itum ni hi pangshabi masi ching pai lak la ra gai ki wangla ga ji maram ji chang li khleng da bai khang tem ni da we agreed itum li mi hai re itum mi ai ka mi hai la masi ching pa ji ki wangla ar masi chang la ra lak ni 1972 when apor achura sunda je ka wa hi we ki gna mi de khle pa hina hili article 371c hi ka da de si ching ragla ka da de si ching pai ragla ji we ayin now song fu now a khle jadla hi constitution mi ai ka lak ta da pang sabji samang hai min article 371c hi ili HAC we pang shav hi jili autonomous district council tarare HAC we singli autonomous district council we pang shav ji HAC ne shemra shem laga ji assembly li kushokra assembly li kushok assembly na mayala pai mamyala pai governor li wara governor na yes or no ji governor we pangli le ji kai nahi ar ji procedure ki ko le fu ji ar procedure pa ji ma chata pai lak ji le hi taga procedure ji chal khawai cho tribal nauping tribal nak tong hi HSC we member sare tribal now na thum na khushok lo chok ja tamli khipak ma khushok jit lo for the last 49 years ma khushok lak ma da article 371 cg tha da ma si ting ra thuk jine jena arwi tada oja le shiona HSC we chairman akasa dara khushok the NPF ma chiluke oja le shiona HSC we chairman akra sa de hiwa khushok nung re member itum ko tong ra lo itum hibai resolution HAC we member with resolution train kushok hi go chairman through pangsap mali resolution akhui laga hi kushok phung ra the resolution khui laga ji khui kushok san ba ji khui shok resolution ji ka da lekla ji ka the hill areas committee Manipur Legislative Assembly unanimously adopted the Manipur hill areas
Autonomous District Council Bill 2021. Hiko, Hilera Committee Nangsekji. The committee unanimously decided that this recommendation be tabled as a bill in the upcoming session of the House scheduled for 28th of August 2021 and be passed as an act. The other Shongfuji Zatakline Constitution in Miasala Shongfuji Bajimasam Quiga Pangshap Jimasam Pangpai to the other Shongfuji Zakawai he bill pass all Assembly Liquikakami Saneva. Assembly Liquikakami Assembly Assembly na Mapa Mimre Mangana Mimre Jade Chili Rapan the Clinda. Juvangena he demand their car Saji, Juvangena demand their car Sahine. Assembly Pom mi plungre, Natum Naseg mi plungre, Yang mi plungre, Tong Gajibaji itum demand Akamatsanka, Mayang Mimre Jade Dimanji. Darkar Saji Chita the Rakhaine. HAC Article 371 Gajibai. No, next question ji im lai hawe. Leifala, jeli further question ili. Ini jauh. Okay, you're welcome. All right, take it. Ishi bahi BJP we workers ne are question sabaje jena maralla kenna sa khaina are miyangai question ada critical sarak hai idam nang han prungki ji thei prungki ji la thengai da gre kang han ji bang ning she iring han da gre question ban ba MBF we flagship program hi ki number 1 question number 2 ban ba MBF na majority form sa paira na ka we area ba America ba he tramang naga kachine first ba je hanga we flagship program gaji ba here matai ra kena hi ba hi sandal lipam da kre ruling government na flagship program hi design sa go ina example aga sa hanga we adam magre congress na sandal lim mungdre ra ka asina flagship program ka chunga singai wo national level ina state level ina BJP na ra ko mong adam ri congress ba si na sijin da kre ba je kanga de ba masara aming je wi ra ka flagship program je chap cha cha ba chunga le just aming mang je wi ra ka congress na sing sa program je cha cha chunga sing le je flagship program je ba politically ji ba ka sakcha gam le ne luring ka ba si na central le majority sing ba si na state league mong ba si na flagship program ba hi asin na sing gai je na manipurli example isi MBF regional party ne ka isi mazanga government form sa pai tu isi jang na government form sa ho ga BJP na flagship program implement sa da kre je manipurli sa da kre je isi with through in aksani ta khang ji ma kaimra daira kai na isi 45 chingai 43 kiga phungyer jena tamai ga isi sarawang ba wiram 45 mau ga jang jiri MBF na center with flagship program ji implement sa ji sada krije tada atum recently politically atum sada krije mushungai ta ji hangai kagani sada majority kjine manipur majority form sa baira kjine hiba technically hangse ji ga ba hida jine manipur assembly 60 seat krine 60 seat wi Kachunga hiba 40 hiba very late the green 19 seat is ST now we go seat aga hiba SC win the 19 seat with G river is majority by Jena 19 seat with Rigana majority by 19 in HSC form Gusane Wadang Oja Somi Yuna Kambaji 19 seat in HSC form Gusane HSC with majority Pagina HSC German Gapujine. Isi him sit mati mangsan pange ka isi majority ko kuipa pa isi BJP re alliance sa ko da isi HSC with German ko kuine jiba jena nana last ka hang ba je ina chiri relate sa ka hi hang au ge development khuyung re jiga itam mo apom re development khuyung se jai ka ba king tum sa ora
either my rights, either me hai the create, either my rights, either my political interest, compromise saraga apom hiri kungi ji, ungda hini. Kiwi bang juga central level the create, political parties pingjina, minority simu ke bang muno. They will always choose to majority community choose sashon gijne. Infalli implement ke sadam ni kata sarah jene. Infalli the majority na ning jang paje. Jena dominating decision factor aga sada decision ba ko shone ngo. Jen idum mi apam ni kata kre jika ma ari MBF na sada kre he. Adang oja somi mi yen na khang ta ora. Kong ra na ta da aga ba na kong ka khung da da. Ji jung le sa ba ka India wi system li hi da dan le. Development hi ma ruling the implement side sipa je no objection. Ka MLA ka chi da adum ka bangka khai adum mi pang shap le ko. MLA ping hi adum area development fund da MLA RT fund da ngwai wo. Jena no area ri wat mai thui ge je ta ka sa mai thui ge je proposal mi kang nok chino. Area avuri MLA avuri hi ya ga da chi wi allocation nang wa jin da. Chi wi understanding le ko ka ruling ka sa ba si na example 44 we hi jaw se. Sitting ba hina proposal miga sala aram ba implement ba ruling nong sang ba ko thakamai na adang isi hang rogora ina example as ngui kong ina elam pro ko shongfu je oja ko simna proposal mi ganda ka chui wo ko dra minister no ko thio wo BJP ba sina to chitai development we anger in hanga ba jena akaran no kingdom sa wora kje ja we thei ko ne ka idum we take we in the regional party hina idum bang aru jang pha moi thui gi ji khang me ning share ning share panelist ping nam thalagin han ka mi khai wang ka chi ga na question raise sa ngai le sa furla sure question khani sa da sangai khrelia kresa da athang ina district creation we maram le khang je che NPF party we manifesto li jang hogi da chui maram li mutui ga hang ga ki mo le thu gi da athang na thang hang ga ji li I sipa je clear ma sa thore ka khani li NPF ma jang ga BJP government form ma saram ne gi NPF ko tong na thein kala itumna arui itaw akhna atang khang da budget tampa gaina ka phongwi budget hi NPF la theiba pam ta hi itum coalition government lehawi da atumling solo government form sa lehawi zawi da nali lupa sha ka miranjili lupa tramang mil I government hi chang khwai da nap laga pam gai pa na musumila jiga ngang yi plung da I question masaran la kisbahi ina tada kana wasa do question ngai aru second question ba actually repeat samige BJP government hi coalition government Manipur coalition government form sa dagli hi NPF mati hi mazanga form masa pipe long jine NPF gazang wiwang BJP na majority khuilaga government form side ka phungai na tamba wi budget ji ngai hawyeng laga kapungli lupa shaga miran hi lupa tramang mi dakle tralamaga chang dakle department mi plungi ji fund ji la mami la pam dakle ta chikatha question ji I aling solo ga government form sa le jogi da ngan yi plung ji question ji la da phainai sai la ga da government li government form ga sa ba ji li jin important sa mai la ga ji jing han khangai ni share 76 formation of 76 in Manipur. Hili isi NPF we manifesto le hi mom yam ne ki ji ka changjang. Ara ina hili I think in the Katio mention side ko. Katio mention side ji ko NPF marad lang ka BTA da Naga interest, tribal interest and otsara da kambu akale sai. Jiping ji kipa megle ke jiga ishu shongli amai unau sang teni boy seza amai khushim yang yani kipa megle ke tang hunong li asik tham ka sai
Jipingji na resign sai maram kisagla jiga Manipur integrity kaibaya roy gijili mamayamani the hanglo gijena ashi resign sako itum pom the clipping national sai sir sai the atam jili ma kate chang sa pai jikr nauling han kate 1 2 NPF we atamli Naga district shini ko soji mamyamre gjiwiji itum NPF ne kisada protest sam satugla dong NPF shohale ki kisada ka sai pam hogla jini jili in hili hange all the 4 Naga people's front MLAs of Manipur today submitted their resignation to Speaker T.H. Lokeshwar Singh without citing any reason for that decision, for their decision. He will resignation he, Juan Kasani. Amese Meling Hanlo, young Jen issue Likipam Kakla, Atum Kotong resign Sadala. Resign side. Jen NPF na G Kika Makasamning Lakuni. Kika Sakapong Hamning Lakuni, protest Kasali Langmaida. Itum na chot lagin ka pangka khai kala atum lan ting laga ka pangka khai atum sacrifice laga resignation tender sai athang issue speaker akan hangai re now lagin thaka why resignation ji tender sai laga protest ji sustain masala atang khai kala ki question ra pai atam chiwi chili wa ar Supreme Court na case ji khuising haida yong Supreme Court case kuising had definitely justice jiwa Supreme Court na deliver saura kaji aina itum khangacha normal government ji run kasali changli kain jiwi maramai na government run kasali mat changla da wase jilla itum wi hida da akle hi diplomacy sare itum na government run kasali limma changka itum khumplung re ji itum te kalau kumai ke itu mak alungli mi kengama sokrate, nana depend ngorokla. Jika kita tak tunggu avoid sak waji, let the Supreme Court decide on that matter. Let us keep it aside. Itu mi European la mati kawai, itu mi resource ji, itu mi representative trainer. Ketong resource ko unda, jena ji mesti kawai jena, RWH NPF is ada. Election ni rasang chatak leni ji tharcha ka hai jili thar kumai ba da kajik thana ka theli sare ka isik tum alungli ba ji na ka thar sara da kui lena atang tade ji na ya haira la pai budget wiji coalition government ngorum laka jiwe alungli budget race kasaji kisadam sapai thuglag jini budget jiwe maramai na itum another resignation wagis ni ji budget ji Manipur assembly hiwa majority ji akapasi ne ji thesra itum aka khini na oja Alfred na budget wi maram ji ya ngai mutui itum thesar lera hi damti ka arama assembly ji resolution ai na khwainda khwai baba akhanam tisa sala daga oja Alfred wi ji mang nasang thura jiga daga tribal MNS ka tasi resign sasila ga jewali gi jindi hi chen that will be too much for our people dang ji resignation at in ka hamaram ji sare itum mi ping wang wa chor na hor ji ba ji ga jena diplomatic salah kaina ji kiga sakai ni ka autonomous district bill rasok tak lehi ji ne jiwangen dong jili re sasal mushoki ji assembly na pasam sa mi ji jili ways and means kali lekla drag patamli article 371 this is the best way for us jibaji hi autonomous district council jiwi athai ni de khire Manipur assembly na itu minorities li discriminate kasaji athai hi achu autonomous district council bi raku shokin de singla kaine jibaji
这他的累的累，啊，等一个多可能看看这而且安那politics is all about economy 呢 ，politics is all about economy 呢，真的 politics 呢，现在它的autonomy 呢，怕没个，哦，希里基个呢，怕没个，它的一种 economy， 拍啥个怕吧呢，怕没个那个是吧？这 politics is all about economy 呢，真的，因为它的阿个行个朗说爱的个行名呢，毛泽东呢个行阿个嘞。When politics falls, everything falls, nothing stands. No? Economy lepai, akal lepai, ketung hi politics say na kran. Jadi first politics musung kira, kejiji itu mana panglak ina autonomous district council bill wang ajo panglak ina ngening de hi. Economy is already there in the autonomy. No? Jiwang ini hi panglak ina ngening de ni. Itu mana hibayi ngate de ngani akam economy ngate da ku ji nim fund flow ji li le khai ni ji wangai na hi ta da ngate de ta da paning sal le sar ka everything is there hibaji hang kang ai nin che second question pa je ina selak na na tam nak sang sangai na ka selak na na ha ta iwi the ku iwi ka paning share sangai NPF na naga no itu mun kupung now pingwe tribal rights we wang the ning mirror the hang hau manifesto li zang hau jo gadam itu we kupung now pingwe machun itu na masang phang pam dak le ka tong je NPF na zang rer phung re question ka tong je NPF na ngan phung re ka sia ma le ka akasala pai party akasala pai ming ning akasa da kapanga ga ja kapanga ga ni ina ali vote masang misala la anakang hai tam sanji aji iwi mingnin ne aji iwi mishunji ana singdak le ni ana ili represent sa dak le ni staw ko da iwi ka la iwi ngalai wi ram hi wi khwan heli discriminate sa la ka le dak le ji ba ana la ngarami phungi ji ni ari budget wi ji oja afraid na assembly house le question khang han ana ko chok mi ji bring pa ki ba le jang sa la se当kun now shi now na hopok la khar now ba kin da in pa nai itum chi wang pang la ka phe mi gi ni pang la kai na ka la le masot la mi gi ni ka anala anawi sa khang yi ji ka sa ne ta chi wang itum sot mi se in pa ye ka te na la athumi sa khang yi ji sa da le akhana aka sarano itum khwan chi mi akhmang na party akhmang na tong sang pai mening mane ina langrer ke na langrer lo an langrer no akhana sadak leje khamashung o sadak leje liba itum tong ka ashi ishi dam kha leje pa chele itum tong ka masot mi laga ka tom mi laga ngrer khoi khwai sa gi jaina itum khwat kchung ka le chili congress we represented MLA na la BJP we represented MLA la atum na ngahan rai atum na rai sa rai mara khaliwa NPF na sa rai mara khaliwa BJP we represented MLA na sa rai ashi bam sa pai mi na gi lai laga NPF na ita da atumi ningrin ningpun ita da lay jau kada ningpun ningrin ideology jili tum lay shi hau kada achili ningchang da itum vision aka share sao kada itum hitai jitai da khakatom tuim dala aka pasi jiva question raise sa bai nei jim lay laka da jana atna sami dak lay atna ngarar mi dak lay jiva appreciate sa ye itum gutong ko tom sai kala chi hor chak da atna magsa NPF wi ming ning ping na kutung ka ot sa kutung ka la lay da lay ji da slai nang sangai Okay, ning share. Q ari na nga han gai ju zila. Machan kasang nga han gis da. Clear sa na tu jik sala. Cho last sa da. District creation ba chili I satisfied sam answer je khathal la chiba je e jo ge kharu budget ba je chiba chili ari issue oja khanin hang mer it can be anybody either NPF Congress BJP NPP yang whoever any person hang ka pai ne hang ai ka ina na aran sik thum ba NPF frontman sau gi da na sik thum ling hang khang ba na ba NPF naka in particular tribals in general right na nging mi da khli ne gi la itum rights itum thadum shun ko dong ho wang chaw gi da budget chili itum li mai te hi na mik na mai ra gi ya
nala ile admit sa dagle ne jala chili NPF matiji mazanga BJP ba hi government form mas haram na ji NPF clearly thei jala chena taga itum NPF in tribals kala in particular nagas being wivang represent sami dakle mushun ning mi dakle party hina itum pache thili firm sa ka itum na silik mangrum ra kjiwi pangshap hak lai na sijing khwai privilege hili mthak mai privilege samam mun da khu ya coalition government le ta NPF na jiwi pangshap ji Q1 ma si chin thuk la ba hi nasi arwe nasi thumli NPF ling han khangai ne kala na thumna ji si chin mi sa sik ji ba atuma government form sangai mo so NPF ma zangai government form sa pai thum ni jogi da na thumna hang da gli ji 100% implement ma sa mi sala 60-70% sa mi sik ji ba lupa shaga wuli itum lupa phanga sini mang sam bang da gli ji 40-50% sam bang ro iwi calculation le jiwi advantage Q1 ma si chin thuk liang ba jing han khangai san ning share question ji wang ning share adam district creation wi ji ba non satisfied sa ma sa sal la ji ba ji supreme court le da kri ne idum na mtha mai da thei ka ba hi ko program mai mtha mai da coffee mang na ko discuss sa ji mtha mai da ya pachat wi ji ba king tum sa ora khni do seng nok da pachat theng nok sel la ra manipur government wi website river ka khre wi pachat kum wi pachat ki ga je to ta no sar ka yung bai hai no Facebook ri ra WhatsApp ri ra ko chung ko circulate sa khai ne hi ba da jnai 2017 mra rang na ka re mai da ing no pachat chik bai ning na nyam mai ri de 2017 nai ra ka pachat ko chung ko sei ka khai no MPF ra jang ai ra ka dai ra kai na hi wi nourish le da gre hi oja kishim mai na amai le sho ba nourish m thara gan le jnai hi ani na sa bai sa ra ka rongri hotna bai hotna ra ka pachet 2017 we na 2021 we pachet ching no jimra rang ka 2012 we 2002 we 2008 we thada pada shum no pachet jiba ka bai ning rang dei dui khai ne ka arui ra Mr. A na P na fully power exercise sa implement masak pai le wa hida jane pachet session le adam ri ma assembly ba mai khada salla final decision na cabinet na kui no cabinet MPF ak mangda ano question na raise mak samning no chen adang fund disparities ti chain grawo grana wo issue election campaign we manifesto is sang the gre idam da campaign ni sijin da gre here in a very we equal development the bush sa the gre chi bang me isi na hi house ri mak hang muning no party meeting ri mak hang muning no ka hang sal la majority ji khai sakra ge chimang muning na proposal hi MLA na jiri discuss sarak samning ne pachat thi hi da de department ko tong wi hi salary hi kya kara department jiri aj kum hi project singara da department na proposal mi kai wo ba hiang proposal mi da mi ka da gre secretary ashi hi ga ping scrutiny sare jinda IS officer senior officer ping hi scrutiny sare ga last finalized list assembly ri min da assembly paper sare ga assembly adam debate ka sanda look at the end of the day majority decision the previous how we go chawkada isi hi minister ak mangaw awi pangsha phira ja ga utilize masa bai ji house arungni chimang mujira adang khang da wara department we head thi ukru district we mini secretary thi yang no department ko chunga we head thi mai de go except forest masa sare amai sangam yang ta department we ko chunga ara isi department he tanggon nansa da tribal nansa da ko chunga miga sal la jiri approve musam no hiba hi arong ri system ri tokra kai na khning hai ne he just 5 years term ri MLA aga na minister aga na political party aga na saship ki jimni ne jangka da adang hangora isi MLA bingba adama kri tribal we interesting ning na kamam ya je na resign sa wo sacrifice sa mi she bo je na gijik da MLA ri ex community sa je rak tan da whereas isi MPF ka kadamri 3 peer jira ojakashim committee rizang da kaktat mi wo 3 peer jim sa baim ra da kaktat je MPF wiri ojakashim committee zange 3 peer jim chatna baim ra hi ba he kon charawra article 371C nar ma ya mane da kaktat je ojakashim na no chidai ga in hang ngai point ba na ba hi ne MPF na ka sa je na ka oi wang na ka sa ne jaw ka da
Kasakrak to he, where is MBF kri vauji? Oh, NG shipai na kachba tamni thaka yur shipai kri vauji. Whereas MBF river support msa fully support saraka 8 meninga 9 gas ani jiba adam wi thada muksal na mukpai rok chino. Kala politically jada mukra kiksaka hang government dar. Ji state wi economy aj ba kwari ra re-election hi da ba thri ra presidential lul la ra. Ta ji wi risk ko ku gi ji wi wait check by mening jitra. Jena MBF wi ting teng bing ra hi endang da risk ku by hi by him di by him di by ni da. Careful saraka in a craft sara chatta grino. Jena kuchik ta mathai bara bom da grimi bing na ba kibang resign sa do cabinet port kibang negotiate sa do tai dutless tiger da ho da griji ji se re ka party we arong ri think tank group le daga isina issue we party we principal aka we rong ri oh hi sa bai ne da careful saraka in a craft sara chatta grino. Opposition being no question sa da griji phara go. Jengkat pa ba chimam ning opposition ko chungona sa gi no. Tribal Emirates opposition ni pamda kre ko MBF na kangsam da dai dum sam awra da 3 dan sa gi jino chen hi pa ya ruling bari maning na opposition bing ba na initiative ku bi ji wi atam no je hang na ga dang ok chu Okay. Ali Reus. Okay, ochak thumli si NBF we caliber salakai leader thumne da ina shankhui le chenna ina thada hang ngai ba itum national party jaiga congress le INC hi khag le jiga itum kharjan ni yangka issue naka issue hi le support maksa we political party ni de shankhui kharjan ni yangka and then BJP jaiga BJP hi hindutva party akhani da shankhui kiwangli jiga PTP na rakhang je government rakhang je center rakhang je lik chunga itumna chunga shankhui se samcha baim nei da tada delhi thali se sa tat sa ji lamak dat baila mashai baila tang khai chunga issue ra shoge athumui jiwli jaiga adum hi religiously paisa laga itum christianity la saksak bai political party akhani da ina shankhui and then itum azugum na khreini ga tha sani la itum regional party hinna coalition government sa laga run sa hile azu liklam highland NPF rajang le NPF hina regional party aga sad le ahina itum naga issue hile tada koktom party aga ne ta hangai ra atumui constitution ila jira zangai ra Chida hoki da itum mui naga hiya or naga we thought or hono thought hiya itum naga hi revolutionary period we mongan le da clean China itum naga issue jaiga naga tong hi thada support sak ngai hi ning hi le da clean thada thai China 2012 le NPF launch salaga mai kya thada nilmadala mati hi ralga khni hi jangal ga ra khaine chan azu hi kok thuma jangi da clean thada thai ina NPF na election is ngi ji Manipur we legislative assembly hile jena azukum tada election hile kaliga NPF hi number hi muchung kala juda hosi ja kipali pensi the ji aga kipali pensi jega NPF we political candidate bin hina ya really mangshit thei wanga political party workers being hina itumui issue hili and then atumui hi yarili political party hini yarili khangshi dit wa khai wanga and then itum hi internal sasreda PGP congress hili yam thiser khaigla jena himrashun ga result outcome ba hili sidausi ja itum hi internal sa khaila itum political party we khyon raga candidate we khyon raga pai hi thada han ngai Yeah, really, our question ji matala kai question ne. Yeah, really, NPF and
Naga National Movement he khangate he in aka hangau. NPF we aims and object. Hili NPF we principle he kigla the constitution A to work and assist with in any possible manner on any approach for a peaceful solution of the Indo-Naga political issue. To work and assist national workers, differences actually lay assist sare ngachonda kizini. Then Arwing Handa questions are very difficult to answer. Chi saglak hai question. NPF chungdama ka Naga no itung ping, tangku no itung ping he, mayang minedu san haurla, kajinda. Si pacang je masan mere, ka awe behind main intention questionnaire baju intention ji ithe in musunga mumsungala. BJP li chadla Congress li chadla we are all Nagas kajine, singlak haiba, si ungtaga ungtag lagine, ka hili itum na. Ki hang ni ra NPF we candidate pajana la financially la physically la aw ka sab sadak lene hili kala khangate te party la chi sab sadak lene jili ka mug ka jili mug ka pile hi amayang ne o ka pinje hi naga ne da jiwi classified categorical is that kushogru gi baja male lak mare ka so me mer ili hang lo jiga NPF ideology principle li khanganinga mi aka saida daw NPF hi zaksilak ena makatu jizya da iram now ping hi da itumi rights itumi mushun itum ring pagi song fu hili da ning chang ka tyo ka watsar lo mo ka ji ka khili lang da khang te khui khwai mlin khang te isi panels mina han ka ka pai le ka han ka mi ai iri hang lo jiga shamra ga na hang ro sara ga na han ga pai ko chen ne tu kui arui MPF we aji we hiri chung da kare ga mati ga ra aji mati ga ri next ri tiang mai da ga ga tha ra ki bari prem sara ga jine ka hi we mu ga we factor bok chung ko le sare for example ticketing ri emere pa je ticket holder ba hin ot tha da muksa party workers bi no ot tha da muksa o voters bi nam le gi the factor bok chung ko le sare je ba i we thai gu ri hang lo ji ga ba ka ma thai ra ga na maka ga ba ticket holder ba jana awi capitalize musa ku ikte ne jiga MPF ticket ka sing bi ya campaign na zat pharak jine zat pairak jine jena ana capitalize musa ku ikte ka jiba ja ticket holder ping de prem sar party with perspective ri jiga idam we party we showing in we are giving our best effort mira ga dam rik pangka vai sa da grino party we bakri including financial assistance mira ga every possible assistant middle green or candidate getting katai ping jiri yui kwai jaw da chen maka ga ba candidate ping we kang zan ne da party we shong in ba cha da khire ning shere ari chila jo ishi shuma mai han gao sai ara hui po go da ngan hang khai ba je ma hang ne ke ka ari hang da le na are we being Indianized ke ji ba je hada paila khai issue da da sakla khai issue de paila ga na le da le mi ping na paila en the gui da le ka la sakla ga na le da le issue no ji ba je khuni thol ka chung ga hi da Indianized sa ka we policy sem na ka di ba hi ba BJP le direct blame sa ri ba atna Indianized sa ka one nation one country yang one language da hi tha we policy program la akhre na chat ye shol la ga ji we scheme la mi la ka jang atumna ji we plan and policy sa da le ka pai maning ji de ari Arunachal sa he mayang le la atumna mayang tha me ji de atumna patriotic sa me ji de yam ta khak ji ne mayang na Arunachal ni so na chung ka le de le jang te hi ba sak plak khai issue ne the
Hikatha party hina itumli arina na hang nakle Christian itumli Christianity anti-Christian we propaganda ko chung kushok laka itumli kachipat mikhanam church katha to tami dakle aya acha kumchang achon tang Christmas chang jila Christmas muyam raman dale laka BJP we workers ping razang laka thada rasa khyang mya laka dang thang sakai hikthai wa thada everywhere it's happening everywhere laka BJP no I'm sorry Indian nai sa kwai India we culture hi itumli adapt sa kwing sak laka itumli malai kwai sa kwai itumui ji hor hai kwai sa kwai hikthai masa dak lem ning na hi openly thada mi tong han thei dak lem yang he serious hala kai issue ne ka Hipahi, I think it has nothing to do with the result issue, election result sadakle, result shoki dakle, NPF ka kama ka deliver relate msa masa samla pai da kuye ka jipaji itum kuni thot ming serious sala ka na juk mze khang yi ki ka issue a khane da kuye jaina area ka na INC we anti naga issue da hang dakle je ishi therlai na khang ne ishi sim kurba congress le the rashum hai congress we founder member ak de chawolong he the itumla congress li the rashum sai kha ina rang che khai he khwang khla jila kha ina aspa thai matang nila yang athang ina larik mention sa khai yang Nagaland and India the blood and the tears se na thum pa yang rang kha akashi pa mi yang lo chili issue chunga fact data ko tong record sa la issue chunga ka pi sangai da no chi pa khoi la ga I ning thar lai ka khani I chap ji de mixture shop ji de in a panning yang laga hikatha twig hai atam hikatha I panning yang laga atum nei the sara kai hi aji itum ki pa ka the congress level the masochikat laga itum the miga ka shi the khokrum mo ngai na worship sa mo ngai pom dak le panning yang laga iwa as hi ba I am sangai ta tham nei I personal opinion ko hi na le I the sa lo ji bam ni ne ji pa je ji tha laga I khang che hi the kharare acha kum chang yang no a twig hai atam le ki ka okram ibobi sing de ki ka he yukruli ka laka athumna fake embusarek laga handang lang hai je kya ka mai si do itumli itum miuli mai si kimi lak talabe cm li embusai hi thai da ok thuina wa itumli tang khui wa ak changmang ni miul mo da khang sek te yang news social media ko tong kali tang khui wa ning chai tang khu negatively mayang naw ka chung na social media li chak si tui tang khuli yukruli chak si tui ka pi da khai ka pai mning de ta athumna hi ka tha itumli hikatha ming nam hikatha osak sa he thailaga awa kharli tumna yangka tha da as the phaning laga pam sa je kikamak ning jos tada mia khana awi interest and political party aga jina awi prasang wai ngalei hilim sa mung dang sak la shong fo tang khaina han khang sak ji kya ka mic shi to jikatha chi li eva personally eva mok tong ngai samne jikatha party ji li iwi mission iwi mirin iwi mission kika if we write at me missing gig he even was sakla ge ji dang ai ning share kup som se huye re issue hi ya ning share panelist ping na matala ga na thumoi thai ka wa ithumli kuchung ka hang ji the re ya ruin la participate sa ka viewers ping a whole hi le razang ka program yum pung phang sa ga re ning shi gi jang ka te athang hang khai thala arila mi kai khana ngahana le fu ji ne why only NPF da jena hang khai tha da NPF li q1 vote sangra gachine question hi NPF li vote sanglo jimning ne program hi yaruna bhabta mi se ya ari program hi itumna katong li platform ngai ni hi open discussion platform hi clear sami log ji hangai BJP ro no INC ro no NPP ro no JDU no whatsoever parties public platform like the organize something if you are willing to know point something by meaning money and then ya reaping li the appeal sangai request la sangai if you think hikta platform hi darkar sai itum society li hi kanai ji gova let us participate more itum li support samilo encourage samilo itum li feedback milo khamatha matha khamai ji sang ngai de le gova itum la hotna ke kala party man bingli na thumna chatak le party katom dak le party chila katom dak le candidate pa chila katom dak le mi ping chila athumli la appeal salo athumli la participate sang saklo no we candidate pa chili no we party chila hikthai li participate sang sakle la athumli la appeal salo we have done our best from our part itumna ya mi gchung kana hange candidates will open debate sang saklo je but not a single candidate is willing
tagaji itum khongwe itum wen try sa laga itum na masami khangai nim itum khongwe maning ne ji yaru la clear sami ngai itum ba debate la sa says fine itum na ho sami clai by party level ina debate sa sla fine we are welcome ka party wena candidates ping wena participation involvement mle ka itum masami ramane jana bhak matam ngui mia log ji yaru li request sangai in the coming days election or even after the election politics election the real politics starts after the election actually odd manga khuigi dak leile itu mikta platform khuga pai jingi candidates pingsle alexa gaton once he or she becomes a representative jili yarui pingjina odd mathamai sakwai ji pressure mi gisne term ko kusanga tamangle or election sakai tamangle ituna audit ka sa thai candidates being election are representatives being chili 5 years we are only to kick a mug sat at the jen hita platform he discussion ni chung mai kwika pai ituna kwika mi ngai itum welcome sai yarui bang park vai bang ji itumuli hita platform he kharela khare sau gi da itumli loopholes la chung khale le rekan tum support we mangai ni thadara shabda klein chung khaning sharing pai galang da itumna khang ching lang da level je upgrade masarar mane tioma mai da sada klein ajai da party a ko vision and objectives take vai sada klein itum hill district le creator the lashit sange other parties ping la itum sak vai sa se welcome samilo parties ping la participate samilo ji la request sangai de le achu we discussion hili participate sami kai hili rajang mi kai viewers ping thumi chung ganing shi le itum tongo muthun sa da panelists ping le itum na presentation lama talakai na mangran mi ture atumba na itumli ka tongai lai ni kharane jiwai na ituna achu organizers bing na ning shi sada ashi ka tumli memento ava sina memento ne sina kikla alungli thumai de le jen hi bai kali ka election atamli vote thi aka khani matai khwai gi ji darkar sa le ka york wi bai la ga yen la shi chin bai re. Otherwise, talain haimilo we are all history makers today. Platform hilira laka khar thought khani thought ka chung gali rahang jithere. The choice is on the voters. Ara khayang bing jina participate sagai bing ne khamata ka shichiwa thumna judge but then the panelists have done their best to my best knowledge khira ka apam ka tawen travel sala gaili ramye dak le hi the talk with Sorintan Haru and the Tangkol Expressly Razan kami neidam kuyalo ka hi tangkul wibang itum haksang ray sang kawai wang yaru shebarak sana ikji kuimilo wherever you go kamatha ambassador avasalaga itum society li khang je kui grahili na yu shuruk sang ida shebaksa yakok avang sa chondno gi hi hangai ekala na thum od mangala them meruno hiena fonda ina memento hi avavun to me hanover sami okay. Kalau himang mening la, aja itumle apam la, sound system la, camera la kap mida klay, Maipung Productions basili la, isina tiang mai ka, asili la sina frame na huya akang ran me de le, jena Maipung we representative akana shock la ka shock ran kui milo ning shiaura. Ringbaire as your program itum how pokai into laga ari rashung ching rian kup sanghai ji itum questions raise rasa laga mature salaga na higita reason sakhang room platform itum this dargar sashoni yen itum participate rasa me question raise rasa khai ping chilla wherever we go itum ita the mature salaga na kala educated as an educated person hita da sangrok say tui zakshi hang rock laga or you shi yeng chi sakui vai election mang sang sai la ka itum khani thot ak sa da hita da mature sala kai discussion platform ku kalak say ku acha the intellectuals meet ki ji for me it served the purpose
itum reason together, we brainstorm together, we interacted together. Kala successful salakai na kupsangai re. Kung kaning shie itum next episode le sampang serly kwai salushit se BJP no INC no MPP no expect sadly itum ita da salushit kwai gije. Kala upcoming programs la kala le yaruping le highlight timing ay 43, 44, 45 assembly constituencies pingwe in-depth analysis sare. Jani hilila antum na channel hilira la karai milishit lo antum ka tong galining shinai re gije hang lishit dale next episode le sampang serly shit se sok miaring ka pai haptang sar nantum ka tong lining share.